Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Omega Cars, lua selau Diabetes Drive I Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga moni usila. Imata au pue peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, imata au putau whi malanga inga, e awhia imata upuna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o lua tasi lima tasi, o lima. Eva mai pea I the radio kasi lima I wakolu amo. Au ngate le sunga mo Wow le pongisa Whaapeo na puniti o le la Wow le langi O le tingu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto So e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu A mu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo whamai O lo uola wale mawhai Peu so e sauia o le vainu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Mafia was so wide the town langa o pia E la fo ina o ia o se tasi e le no faina E masa e sai o la vala vai le
taina Puno masomali Le ese upu e fai mai Leu so e sauia O le vai nulea e te tau ma faina Kapu mai e le pauno Le faa malu lea uma e laina Ia faa mali e ina Pau se mea ua o mawaina Faa lango lango mai Ilo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai nulea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le faa malu lea ua e laina Ia faa mali e ina Pau se mea ua o mawaina Faa lango lango mai Ilo utau au e te mapua Faa lango lango mai Ilo utau au e te mapua Ea le nao, le tau au le nale e te whaalango lango iai, ma e mapu mai iai i au ti ngā o le dei aso. E na uanga ngā e le lai le tai au, ea mala usu Samoa, alo seu fo i le atunu, i ona tiu te ma Faiva masani ua tutofi iai. Whatalofa ma le nganga whaaloalo, ai mai se fo i o le fia tele ma le whaangai e tia, Ono mea lofa ma vanua le lei ua whaatino e le atua, mo oe ma uma i tātou uma. O lea ua tātou toi wheilua iai i lona anga le lei. Ia, ma te mai le mamalu o le siu fafonga, ma le wha fafonga tāpua i mai le atulu i tā whaifia o le kelope. Ai maise le nei atunu o New Zealand, ua avea mo tātou a inga non lua. Malo le soi fōpanuia, malo fō i le langi matafi, ta mui moe sa manuia. Le nei tae au fōu ina ua fōa i le atua ma whaia le vāvenga, mo oi ma, awa o lau tala lava le nā. O se vāvenga ma tautia, i aso uma ma le tae au fōu ma le aso fōu, e ala whai ai ma malei fua le atunu o i whanunga le lei. Ala ke maa ngawa a ea. O wa o le ale mea le awhai. Pea wai ke ia ua e moe kua, ma i fia kua ia mati enda ia i nā malau kifanga. Ai o leanga le leile nā o le atua ma le vāvenga ua ia whaia. E lei se tasi nā te whaia le Faiva. O le tō le manawa, le tō le soifua. Ia ma whape nā whoi o na whamanuia le atua i lou ma leifua mai ma le ala whai le tai au. Wa ai i le susulu matango fio le la. Whaalongo longo le tausangi o manulele. Ia ma le pa o ka vale. Ia. Ma le pisa o tamaiti. Whapai whaafitai i le atua. Kalo maua le malosi, whaafowina fo i le malosi i le tae a fo. Ma aso fo ua whaapopo i aso le soifua. Wa moli la ia leo la au i fonga. Fusia fo i le whau o malo. Wanga le lei mai le atua e ate oe mau. Leo ua tātou toi pene iai. Tātou whiloa i mole nganga whiwhia mole nganga whaaftai lumo le nuku ai le o tua le nuku i le me ta tanu ai ma whale la wasi tangata. Ai, i le nei aso fau, whaaftai le atua. Maua le amanoa e wha ua waile tautua. Ia mataua lunga atua i fo i mole au nanga. Alef telenga i ha tia o whailau tusi tia. Pape na fo i le sunga le li awa o i hata vaimeni i le tai au. Ina ua toe tali umai e wha au le ngā luenga. E pei o na masa ni ai le telo tausanga ua tuanai. E le tai au nei ina ua whailoa i fo i mawhaia le whono le au whasa lau i ma le au whai ngā luenga nei. La ngona i lava le nganga 50 a 50 ma le nganga whaaftai. Ina ua toe poto le au so. O lo maua le malos, sa maua fo i le avanoa. E malanga e se atuai, i ha, ma whaia se malolonga, whailoa i ma ainga ma whanau i le taibi o le kirisimasi, whapena fo i le tausanga fo. Ia le la ua toe whawhawina le malos, ma toe fo i mai, e whauwau le tautua i lo tātou tunu.
Ta oto atu ma whatalo whātu fo ma whātu lou I pa ia ma mamalu o le vānu nofo ma le tāwhatolu o Samoa ma lona vātangata le vāta puia. Ai maise o pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia fo I ma mamalu wha le anganuu. Ai ma walunga se vi inga o le atua. Ia a wale ainga sa le vi ma le lato ngā le wenga. Le whanodo manu I le atua. A wā Samoa. Samoa o lo alala ma papa au I le tātou lava tunu U lau whanua ma ele ele. O le atunu pele. Samoa I New Zealand ei wa vea mo tātou ai ngalona lua. Ai maise so se tafa o le lalurangi. O lo o mai moa ma whaafonga ma tāpua I mai ai o tātou ai ngā. Ia ma wanopia I ai ma vea fo I ia. Atunu mo lātou ai ngā ma whaasinu manga. Ia wa whaiei atinai, wa whaiei ainga, wa ngā lulue ai. Ia ai le ma whailawa o na tuua ai, le tautua ai tau malele. O lo whaia mai lea tunu ma lea tunu. New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika le malo tele. Whapena fo I le atu Asia, le atu Europa, le atu Pasifika. So se tafo le lalurangi o kifa I fo ai o tātou tangata. The international diaspora of our people internationally, all around the globe, you know, there's a reason why. I say alme o atu I tangata I lea tunu ma lea tunu. I ora sai ringa malole da Samoa. Wa tātou masani ai. Ai e voi la le kenge Samoa I o kaumurimuri a koe ai sisikanga ka ese o lea tunu o le lalurangi I apo se kama Samoa o kaumurimuri a koe se lo makua. Lo ai lo makua, se lo makua maoli e le ase kako fe au I ngami. Pa ole me kaua, o le ilo le mena sauai. Ia mauna I lo le lei. Le me la foi le tupeo I le Pacific Easy Money Transfer mo isi foi au nanga o lo whaia isi alo matama whanau o lea tunu o lo o lato la lango mai. Ia, a wale wha moe ma le tautua ale siu whaonga Samoa. Whatalofa foi la ia lea I tamam tina mātua o lea tunu, ma lau sa I fuamanuia, ma ota malawa, whapea foi whale o tangata mātua. Ia le ngata ile dam. Ia, o maota ngase, o lo whaatau toli ai o tau. Ia, wala au I le atua. O moli atu, ia le whaamawhanwhananga, whaamalolonga. Ia, mai se fo I le tafi e sea o le tele, o whaamai o lo mau ai o tau. O ke fiu e o e whai ia vai malea vai. Au te whauti au te o tau. O vai whale nā tura, a Samoa, o mea lofa ia a lea tua I lea tunu. E o lai I le makalafi, o le fuasenga, o le ava iku, o le ava le povi. E le idonga se le makalafi, o le kongkongo. O mea umo ia sato, ia e ofo ia le me le fiu. Le idonga se mea na whaola e lea tua I o tātou lau whanua me ele. Ia, wala mai ai, ia lana whaamrianga e mo le malosi o le tangata. Ai tau vaile mo uele I ti endo waka ilo ke leo ngase ma mea nae mo ai. Oi, lau lita le a tau sa vea. O lua tasi, lua iwa whawhitu iwa, lua fitu ala na au, oi, ile no whanga, Svultolu Lappington Road. O tara, tu fine ia peka, ia whapea voile fionga le saoli ia tuala. Ia, whatalofa la ia le ilunga o le api o fōlinga. O uso matua whawhine pa anga tō tino o wōma au mea mai, a inga fōi. Ia, mana tua fōi la, o la whaatasi ale titania ma le saito I tangata le lei, whaatasi mi tangata le anga. O e lango mai I ate, o e malolofa I ate oi. Ia, mai la tō fōi e whaave a vea o la tō winga mamio. O le au tau ai maa. O le au whai upu sā, ma le au pala au vale. Ka ingo I nguko ngi ka ngaka mana ko ua mio. Ia, le ma whai no tau fia auto.
a fifi o bailunga tala mai a tusi ale me te mana o tusi ai mal mamalo la tusi fai mafo nga wai te lo le leia tasi alo foi tau atu ile tusinga le tangata ona i lo la ia le ia le tuai ngā vaa e tupunga mai ai a o fea foi ia le fale pasi na vali ai ma fau le pasi le tangata te lo le lei ia fata alo fala ia le au sange siosi la pena foi Peter Asia ia va pe foi te mai tai Rosemary o longa talo fala balo sambeme lo wa to tele la to le wanga I mai lunga ves kama I keminga ko ia le la kai le afet ngata wa anga I mai ole fa popong ole por kalambe ole nga Gagaifo Faiva ma le tūla lata I le manava o ngā luenga a le mamalu o le tunu o le ngata I au kilani New Zealand e ia whapena fo isi e tunu o le langi o le a le tu waso le tu langi ia ma le taibi ia te outou ia le taibi na ia I mātou I New Zealand e to e lua sifuru ma le tolu minute o na tāle o le tu lai tolu tele o ngā luenga manava I le afol wha ia po le tāfo o le lima I le afiafi ma lo ngā lue ma lo fo I le on sai ma lava papale I o tō Faiva mana ia ma le talitununga o lo o whapena o na whaamanu malu a ao o lofa o le atua I ngā ruenga ia maso o se teimi e wheta loloa I ai ia le atunu I lungo le ala tele o Faiva e whai e le ngā tei whale Faiva fo I e whai e le vātea tea ia maise o Faiva e whai I le tua sivi ma le tua vao I Samoa le nā a o nei le atunu le I whapena fo e kere ala o Faiva ko anga ma le o Faiva ia o nei ia ua masani e usu le falwhainga luenga e usu le ofisa o le potua onga o le ofisa o leo o lunga o le ala tele ma le au whai awala o le au ave ta vale ave pasi, ave loli ave kikapila ia whapea foi le au ave uba ia ma si au lava foi ia tina ia o le personal courier talo fatu malolo so ifumanuia si vale pasesa watching you from California Naukovi Tomasi ngawa talo lava nuia lava le fa mai Seattle Washington Queenie Chadwick talo lava malolo so ifumanuia o wina tanielu tama ole tanoa ava malo o la ifale ava alo le soifua manuia ia mautou uma io e alu le kaimi o kaulautou suaf ia ai e le titi le taimi tātou te whaasoa I mata upu lau te tele mata upu e ave iai langona ma mawhauwhaunga ma fia whaalongo iai le to o tele le atunu a o tau mawhai e whaapula matala tala atu ina ia manino I le whaafonga le atunu ma e malama le lea ila ia lea I nei mataupu awa e pe e falling up mai o le tele au mataupu lea e talano mai e leisi tu vai na o mataupu lava o le pongisa ma le tau whaase ma le tau whaaleanga ma le loto leanga e hatangia mai e pupula mai lava o lato mata ma upu e tau te tala I tangata nei e bolonga le upena unasa e le si ia o li se lota risale tal of lava yeah keep it coming and press the like button smash it and then share the program with all our other friends and families amatatu la utala noa naso nafi ia sa so fa pitola va fo ilea mo le to tele o so matua fa fine o tupu mai fa le tu matausi o lato e fa tino ina le ngā luenga le nei o le fa salau o le tala tau longo o le autu stala ai mai se lato uma na matua tu malosi e la lango e momoli le to fa ale fionga le li palemia le o filifili nei e vemba ti tai o le tunu ma le vaenga whaapufai o le whaatuatua i le atua Samoa o tas
E le whapela o tātou whai mea whapito. Ma tātou le whaia le tūlanga o le whaalawi loa fo'i o anawa tau o le laitu. Ai, e se whamsinonga ma mawhauwhaungo tangata. Wa tātou i loa le lei ai. Tusa o le ua fia avano ua tu atue e le atua ma le atunu. Ia tu le epa ma le lavaenga. Ai le mawhai lava o na suia ai le lātou whati. Ma suia ai a lātou a mio, ma winga o upu e talanoa ma la lafo ai. Ma se i ai se suinga ma lie, e atangia ai se manuia o Samoa mo hata ea. Uma le palo to le lua fe lua se fulu ma le tasi tu la i le whatuatua i le atua Samoa. Ta ape, e o e toi ta pena mai, whainga pānota la iti, whaia ina pēa, le HRPP, whai ina le pānota tele, toi mai whaia ina, i pānota la iti, toi o mai o atu i tua le tolu le HRPP. Mau, ale vena ale, whapena fo i tu uansi, na le mena tupu, o le mea lava i tasi, e fo i mai lava e koko anguku. A wafo i le aise swing. There was no change or a review of their perception in terms of the manifesto. Yo, o le mea kasi, o le ala ngā fusu ale nāna sawai, e ifo isi panga, e au te mana tua, se tasi fo i o anga vale tau ua i lona fo i vai tau. Jeff, mai nā i ale sa, lona uso roi fai tete lea sa ta alo mai fo i nā, sempini o le heavyweight. Yo, ai, na umale lea, whaatolu pe o se me fo lelo trilogy, whaatolu na mafusu male nā fo i sempini la tau ia. O le ala fusu ai tasi na sawai, i le amatanga. O le whaatolu fo i nāna tolo, te le lopo whea o iai si nā uso. Ai, a whai o soifua pēa po i nei, po Samoa, e le ma whai o na ngalo nā am. A olo e na e ta alo, e sui le ala fusu mo le ala fua, e ta alo mai hei, taipei ala porkiki. E le ngata fo i le nā, e iei fo i lesi anga vale, ma ta utia, sa e mai lo mātou vai teimi, o le tangata e swafa i a tasi o le itu o tane. E le ia sisi na whaatafa i le anga vale le nā. Ana ua o mai fo i a tau, mata alo, i le tālonga mumua whaatolu fo i. E halu ama toi fo i mai, e mana o la vai loi. O tangata i to lua, o mātou au panga i le vai tau le nā. E o ai toi o mai, ai o mai, o le ala fusu ale tasi. Ia nā leo mai a, talianga tangata, whaatolu rawa, umalo i nā mare māsa o sal. O lo retire. E tusa foi la mentality lea mare mere o tu whaatoi ne porkiki. Lea na pese ia, ia si kama leo morio, mai sui le tau te tai, sui le tau pese, tau te fiu e lau le pepelo maranga o i o la uli ma le alu sa onga. E le ai se suinga e toi o iai. A o mena e whai mai ai. Sui le tau pese, sui i ala au tau, anawa tau, ai ia sui mua tau te tai. Le kou a kama. Ion. Nai tau sila fia. Mori o mauat, o ia, o le lango, ma tau tia le nā. E te lelo na ta mawa inga peo nau whaatale no ina fo. Ia oi la sisi o la se, ia oi foi nisi o la nofo pea, ma vali ano, ma nofo ma vava i atu le asto me o whaia. E o le o suia le tau pese, le o suia fo ma le tau a la fusu. Na paule a la fusu ma le maia le tau te langa iai. O le whaamsino, ai o ko foi koko mo inku le whaamsino. Nala nda e le no whai atu. E le mawhai la, o na wha ma lue ina lo o mawhau whau. E mo mori ai le sa vali i le whaafonga anga le atunu. E le ai seisi e toi fia sa whai. Ma alu e lango, sei tu whaia ina, ma to i lalo popo. Ioi,
E le mawhai o nau tō whai ni tonu e manuia ai le atunu, lea o tu malo le tama sala lau. E ngoi e pepelo o le a onga e whaavalvalea na te le iloa se mea. Tu lou lava tau langi o le fionga le li te tai o le tamala i titi leo le atunu. Sila i ai i le maasi asi. O lea lava e tau te toso whātātai le ala. Tau te le mata whaasua tū lia ea awa o le upu a le masani o le lafo o le matamuli. A umo no whai atu. Wa sui le upu le na. E tau maa ai. Lia le taunga le upu o le matamuli a wai le isi si e tū. Ni ona mata i tū o se muli vātu le whaafonga le atanu. Ai pe o se upu lea e whaali mai ai ma wavala ai le atangia o se langona sili ona maua lalo ma maasi asi ai i le whaafonga male tanga i male wa ai le atunu. Tauta le mumusu la e sui le fati o lau tau pese, sui le teitai, nea wou tau silsila na vaiang. Tu le epa thought and thinks all the time, all these years, that he is king and he is untouchable. What now? Le uto wawa ai. O tali I tangata ina ua mō lia. Ai sea. Wa leva na mawhauwhau. Ai longa I ai se tanga. Ma se ngai o inga wha pepe o ai ai se tangata e whaiso na whatu. Ma toa le loto whai mō lianga. Ioi. Wa tele tau sanga. O iai ia me olu I tau I whaamsinonga. Ma mō lianga e whaatahata. Na o se. Ioi, o se ata fo I lea e tuli e le tangata ai le maualo nata. Ma le mawhauwhau. E powerful tele le toina. Ma le se sina te whaafetau ia, ma whaafeto aia. Ia le nā la o tau silsila iai. E le mawhai o na toi tuu whauina, pe o matua o na tausanga. A ua matua mama ale le soifua aia tiri e la mia valea. A la tau te wawele ni tala sa vea. O tala tau te whaafonga ua whai e tangata. E le ngata o le nafoa ma le whafonga o le whono. Ai maise foi I o le isi tu. A wai le whai e le neito I inga se whaatita inga le lei. Ua matua o na soifua e tau nā tangia mai ai. Ni whaataita inga lelei. Ia aile mawhai lava. Ona, ua le toi tāpasa ina. Nā te iloa. Ua wawe mai le taimi. Ua matua fo ilona soifua. Mai manatu ai lava. Ia la ele au ngai toi sui e ila ua mio o le o. Toi ai se taimi o to toi. A lea fo I se mea lofa. O te alu. Ai moli atu o se sau molia. E whaapine ai lau tautua mo le hero pipima I lātou o le āno nofo e whaawau le teita inga o le pāti e le lei. Ai ina ua umilo fo I na teita I lātou. Ua whaale kia fo I matiai au lape. Whapea fo I ta iala o whainga whawae. Ua whai ale malosi ma le poto le tangata lātou. Tā ua tele lau tau whaalongolongo le mata upule nā. O le aso la ananafi, ia, la ngona ai le anganga whaaftai. Na malanga mai ai mātou wheiloa I ma le whaatonu o le awhionga ia tu le epa whaaftai li o sua. Whaatonu leo le tātou pole kalambe ma le ala ata. O le lupe whaalele aina mua. O le siufonga o le tae o fau o Samoa. Ia. I Long Beach, I California. Sfulu ma le whātou sanga te luai. Tā wala auli ai au o te malanga tu Los Angeles. I le amatanga ma le fuafuanga. O le tatala ina o lea ngā luenga. Ia ma le mawhau lava. O tātou le tiona o le momoli ai le sāwali a whaalea nganga a le atua. E whaonga ai ia le au whai ngā luenga te tofi. I lea whata whailanga, ma lea whata whaitaulanga. Peita iane. En lilo I o tātou manatu,
O nei ala leo whaatau vaea e Alfia fo i Radio Samoa. Ma isi platforms, ma isi polkalame. O lo tātou whaatau vaa ai tātou te le i va ai ma mao i le mea o le a whao ngā i ai i tātou e le tua. Mō le numanai. Le ala ua whaafonga ma sila mi o Samoa i tawhai fia o le lalulangi. I le awala na whao ngā i tātou ma ve i tātou o ni mea whai ngā luenga. I le whina ngalo le atua, i le whātou lai o se whainga malo fau. E whātou i lalo ai tu i la epa male malo HRPP. We sort of knew something is coming, something smelling, something is cooking, as the rock says. But we didn't really know. And for sure, God had us in his mind. In his will, in his plans. Well, nai le ngona i le whaatau waa ma le whaafitai i luma ma le wha maulalo i luma o le atua. Ona o le awa noa sa tātou pulu lima whaatasi ai. Tātou te atu i sa vali o le ti Apollo, ma le tau whaaleanga, na matua langa mai i nā i le tū. Leitu vai le atu le epa ma le hero pipi. Ma se i oa ina matua onga le tutuli ina ese o i lātou na toe tā pena loe le tua ma whātu la i ai le whātu tua i le tua Samoa o tas. E le sel tala le naf. E a lela o tātou taltonei e i ai le misiona ma le vala aunga na tāpena i tātou e le atua i le nawa i taimi. 10 years, 15 years in the making, but we didn't and we weren't sure what was the mission. Alea, mission accomplished. Mo tātou lo nei. Le tā ua. A wae le mawhai o na malama tangata pe a le lei o na kiliva le savali. Le ale tō wha le malo po se vaenga wha uwhai o le a uto wo e momoli. Wha pe i o na momoli, o a upu e momoli ai, o a winga, ma mionga, e tala whea ngai i tātou te iloa ai, e tali tonu wina i tātou e o e whai le ngā luenga lea. Ioi, a wāwhoi o tātou tali tonu e tātou te le ula whoila i ai, ma tātou tali i ai, taipe o le mea na whai e i lātou le langa. I le lātou fo i anava tau ma lātou me whai. Le ala le nā, au te momori a toi le whaftai, i le vasenga o le au tustala uma le media i whafo atu o Samoa. Lea sa au whanga poto i le asua nafi. Mori atu le whaftai i le fionga mua whanua, ia po le telenga fo i a tupai mashera samt ia maloa li. Whaftai o leo o loi fo o loa li. Le tau wha i a le waa. Tā whea mali i Larry Samt. O le tama moni o le uso i a te o le tama o le ainga le tai. Ioi, whaftai tele. I le whaea, whaftai foi, i le wha maupopoina foi o le tātou maftanga i le aswana nafi. Tātou te whaali aile nganga whaftai, ma le whaaloalo foi i lo tātou uso, stuangane ia te utou te maitai o le ufasa lau o le tātou tima i le sunga. Ia, i le usoli i o le maari toa. Sunga, ia tu le epa, whaftai li o sua. Molona sau tā ua, a wāfo i le tautua, a le lupe whaalele, whapea fo i male si ufafonga le tae au fau. Whaftai atu asiata pio vauliko, ka pia fau ia le sunga ia asiata atina e va ai. Le team o le Blue TV, po le Blue Wave TV, ka malo whaftai i le tāpenanga. Ua mātango fia ma ua le ole lava lea, i le vāba ai, ma le maitau, ma le mori mauatu.
ma le nganga fia sa tātou oia iai, ia ma tātou wofo alofa i le aswana nafi. Le ngata i lea, o le awala sa tātou wheloa iai ma le awanoa le lei sa wheloa iai. Ia ma le whaletua po le tua whine foi, le te mai tai a Anna Bentley, i masiona uso ia Lina Bentley, e au osu i la whai ua wafa i ngiri. Ni o la li imani tai tōlua. Le kau ke ho ama ave i le Bentley. Ia, le nganga whawhitai le nai le aso nafi. Whambalo fo i mou le avnoa. Tātou te whelua i ei ma le uso le whionga ia leota. Leota mo lona. Ia, whawhitai le avnoa sa whelua i ai. O le uso ia Emil. Ia, whapea foi. O tātou uso o se e mai i le ta'alonga ma ta'aleni sa ta'aloai a o maua le manos. Ia o nei o uso mai, ma ko ke la kapi uma i le nawa i tau. Ia no mai la ia malolo. Ai o walulo konga le mai. Ia peo na iai. Le fionga le fasina, ia tole a foa Andy Aiolupotea. Alo whaftai i le tātou mawhtanga na pō. Le fionga e muangu tia po le sunga fo i le lauli. Toko tau tai to whaiono. Tasi lea pulu masau. I le ngata i le tātou toa Samoa. I le manu Samoa. Ia whapena fo i le toa Samoa. Ia. Malo fo i whaftai. Tātou whiloa i ma le toa ia au mua to o vaenga. Ia waila lo wa sui umanga ia ta'alonga tamaya. Wa malolo retire mai i le lakapi. Ia leo wa anga i mai. Fa o ngā ina fo i ia tāleni. I le tulanga o le whaasilau. O le tulanga o le tala tau longo longo. Tala o ta'alonga. Ia ma fa o ngā fo i o lātou to mai. I nei awala o whaasilaunga. Ia whapena fo i le upenga ta whailangi. O le whaftai tā ua fo i lau ma ai an nafi. I le tōtele o nisi fo i o tātou uso ma tō whawhine. Whatino ala tō lava platforms tūtotas. Independent podcasters. Ia pei fo na iai ia le uso e manatu le lei masiona whaletua. Ia ai mai se fo i. O le tōtele o i lātou sa tātou wheloai. Ia, whatalofa fo i le tausia hana. Asiata Vauliko, tai le tua, mō fo i lewa noa tātou te wheloai ai i le asona nafi. Le tamaitai lo ia, Bernie, ia, whapea fo i le tōtele lava. O nai e utou tai tō lua, ma paanga. O le whawhetai tā ua lava, o le amana ia o i tātou. Ia, o le whio mai o le whionga. O le taliwala au o le whionga, i le tamare malo. Le whionga i le konsula, His Excellency a whemata. Ia, whawhetai a ua manatua. Ia le whionga i le teitai o le malo, apo le tamare malo. Ia, wa whio mai fo i ma tātou nuti mea. Ia, ma whaftai eilo na amana. Ia o i tātou. Ala fo la leo te whatuai. Sa au tilo i le ata te le. O le whamalu lea sa whatino e le tātou whilo inga le poa na po. I le silia i le onus fulu lata i le fitus fulu. Sorry, o te whaai o yato pēr whaine te ua. Misi a te au ia seisi sa tātou whiloa i le poa na po. Ai, o le nganga whaafitai le nā, le malusi anga lea, le onus fulu, le fitus fulu, ia media personnel that actually supported the fast party in the last 6 years. Te le ngā luenga i mawhai ana whatino, ma tātou tū whatasi ai ina ia tasi le pese. Tasi le i tūlau, tasi le whati tātou te pepese, ma le i tūlau tātou te pepese mai ai, ma upu ma whai upu o le pese. I le o e utou whafonga i le pese e lavori i e whai.
Ia, tate le tue tau whai atu. Ana pāu lea, tātou whaftai o tātou fili. E na ia tū lei le pito a le malo. O fo i la tau ia le lai tū lei mai le pito tū le epa ma i la tau lo a ngai le malo. Ale o whātu lau tala. Ma i ma ue pe ana whai e si i ma o lunga le fola tau te a ngai ai le malo. Awa o le mafuanga le leo na palau vale mautou whaalili i ma le lafo tala mata ngā. Mai le nai tū i le li pāremia. Ona o le tō wha uonge. O le tō wha ua ngao i. O le lopo le ale mea o le a whai. Wa o tō sila fia le lei. Wa uma o na puluti uma vaenga o le sāfo lau o le atinu. Le sa liki mai ei mea na mama i aoa mama i taloa. O le tā ua le nā o le ngā ruenga le nei. Ai le mawhai lava o na ato toa. Ai sea. Ai ai pea le fili ma le ti Apollo ma le ngangana ma mionga whati Apollo. Kouke vava ai pea i ai mautou mai mua pea i ai. Mautou wha malo si au ina ia wha wau o na whai pele nā mea. E ta umai ai, le mawa le lo tele ma le tele, mawa lalo, ma le lau tele o le pū pōngi sā. O lo utou a ngai ai, ia la uli, ia malana whai ngā malo. The quality of the position and the opposition to oppose government is at its lowest level ever. Malo le lei e mafua e le malo e le lei ma le tu e a ngai le lei. Al bela leo te atai nei mo vavai atua fiu la wali ia la uli. Wale e toi ango mai e ai le palemia. Ngā le akal palemia mwhai mai. Ua pole ua batus toi nau, whale tontonu le mafufau ma ua. O le pola e motu i tua, au le toi amana ia fua. Ai, a ngā i le malo i luma. Savali le malo i luma, ma a vatu uma o na tangata ia manuia whatasi le taimia tasi. O le alau tau fua iai. Ile se sengo le mea lea. O le oso fai o le fionga le li pale mia. Ile sasi o po le fa le tonu o lana fa le uina o se upu ele o se upu mai lana ngana. Po se upu fa peritania po se upu le ngana palangi. O le ale ta ua le mea le na. Le o tau feo soia i nei e attack le pale mia. Ala mea tau te leo e attack le toros fulu miliona. Ma le lua se lau lima sfuru afe o le tupe le ua wha matu atu. Going back to school. Tā penanga mo le toi fo i o le whanau matangata uma i le haonga. Wale ngata lai le o ta maiti le haonga o le ua tā pena le lei atu i le tūlanga le cash flow. This is actual cash coming to you soon. Watch this space. Nal mau tau le o e attack ma o so whai le nā mea. Ai tau o mai le māua lalo tele o le mea. Ua whaasino iai lau tau o so whainga. Po le sasi le upu pe tau tele i lofo. E man tu o lau li ata mai tele. E whaiang kiwhinga e whaalili ai tangata. Ai whai malona i loa le lei intentionally did it to see what the reaction would be, and it was only obvious it will be negatively received. Me whase e au koe la uli, ko wofi e solo pingi, ai ngore me o le fe e solo mai. Ia lele, wale anga, tua makangage i upo whai ua maasi asia tuai le atunu. I laughed, man. I laughed my head off because knowing very well the reason why these people are so angry against Lauli
is because they cannot beat him. Simple as it is. Oso atu le mea kaia mai lauri, oso aku le mea kaia mai lauri, oso aku le mea aka lauri. Wa fiu tangata e whai. Whanga ku I, songi ange I, kui ange I, O le tangata o lo ua iai le whaamrianga le tua. What more would you ask for of this man? Dela e tau te wawai. E o lava I au tau tala e whai. Tua I ala uli le leanga o lemea, leanga ngane lemea. Ai o tau le o. Se I tali whaamurianga ia, lea lau te whatua nei le tō tele leo wa wala au ia ia. Ia I fo ia tule e pā. E o atu se aso le vai aso lei oi. I pēta sa se I whai atu ia. Ni tala leanga I whawhei tai tangata. O tala ma le sa vali o le whaolo a tau o le tanu. La tato me mawai. Whafonga Samoa au tau ia la o nei oi pēta sa. E o atu uma cameras lau tu stala, e tapu e umato wata mai loa tuai. Ai tau te leo ane, lango re malo ma le 12 miliona le la o le a whasoa. 12 miliona, lua se lau 5 afe tā la. Tā pena I au tau whanau ala tiltilo tunila iai, tutusa le lei au tau ia la oi o, ma la wali I na whaipune. Fe ei, pepese e HRPP, ma fai pule. Nena te whono I le paia ingalon sfulfitu. E pe pelo la uli. Ia, tala no maile, tala pelo nga oi. Le ini tupe, feo I ini tupe. Le se mea? Aia. Na matua whaate ia. O atu le lei cameras, tua tapu e o tau I luma la kesi a o tau whaafsanga I mal palmi, tau whaafsanga I mal minstau tupe. Seini le minstau tupe, seini mai o tau, ai pu e le lei au kou, seini ma o tau fōlinga. Io e lena fsile tuele a tau sa whea, wala. Ya le nā mea wa ulo lima ma le nā siaki. Wa watu. Nā le ngole mea ngā. Ni kupe po ni puke. You should be ashamed of yourselves. And I think you should shut your mouth and listen and go and do something well for your constituency. Ai se mele lei molo I tu malo. Le la wa le te fono le alfa te o mai ai tu na le wa lua upgrade to $2 million. Iri kei alo upo le atou sa vei au tau ma o tau winga pa ar nai whali mai. Ai ta tau ono tau masiasi I masui au tau amio. A o le ingisi e whaatonuina au tau ma avatu ni whautuanga mani tu alalo. Whaalongo la ia. I lau whaasala lau si nia e malamalama le tu la fono malamalama le mātou ngalu. Nga malamalama I tactics, political tactics. E whai ila ngā luenga ma sosoni atu ia o tō. Wal pawanga le mea ngai kup, ngā le whali li ia, ka tu I kingo, ka vau solo ulu. Alongo, ona tā uala ia lea. Tau te lea lolo, fatala sa o le tala le nā. O tō uma. Le ai o seisi o tō e lofa wha maoni atu le epa. Tau te le fautua ai le toina. Alofa maia, malie maia. Whaatau ia o se vai ma o me whaipeli. O tala sa o tala na. Ta mā, alofa maia. Whawhia no whai atu. Ta alo whai a Auntie Gillian ma siana whanau. Awa e matua te lelo so tanga toto ano iwi ma pau. Ya Auntie Gillian o le mātou tino, whaamatai au wila e wha. Yo e tupunga mai ei lo lātou tua ya Oscar Meredith. Wa o le tino o matai a alipupu. Paito malifi Miss Pussy Patu. Ya, ma le tino e tolu iai.
Ia, o le matai le asio langi, tupunga mai ai. Ia le fionga le tama inga, tu ia tua, tupua. Ia, tufunga efi. Ala lale na, a whatu fo i e matua malolosi ia sotanga. Ai, ese o tātou teltanunga, wha porkiki ma wha upwhai o malo, e manuia ai. Ia lea tunu ui, lea teimi ma lea teimi. Ia. Ma o teltonu fo i e te tau o te tali eina loa. E le to ina o tu le epa ma le la fo i tu vai ma wha pia. All right, let's give them the benefit of a doubt. The benefit of the doubt for you to lead and see what you can do now. Ala leo uto vavai, leo ua whato a. Lima nei masina talu ona. Sfulu ono, sfulu lima. Sfulu valu vai aso. Leo ua lata le atoa le whae le lima masina. Leo ua uto sila iai. Fe ei nei fa mai, leise me o whaia, leise ngalwe. A o lai, in the making. Yoi. Nai wha so le mai. O ala ngutu o tau te tala mai e toe vai. Wale ilo ne polean me la whai. O e tali wha marianga ia. La outou wone o. Yoi, ana wha pea la. O le whai ngā malo. E whai mea pio. Ma le alo lofa. Ma whai mea wha pito. E tapo e outou wata outou ia la oi. E tū ma te e mai ia la auli ma le whai ngā malo le fast. E le o atu se tupe ia te oi. Nga wha mea la auli o e pu e uma mea ka lauri ia yo. Identify them by names and faces. Ia le whapena. Langa ele o Idi Amin ma Uganda le tātou te iai. Ele o Siamani ma Hitler le tātou te iai whainga maloia. Ele o Donald Trump ma Amerika le tātou te iai. Wala uto wawa e tu whai. Nala anga ia Donald Trump, e excuse Donald Trump if mai e. O le meana na le unofo ma pomu wai Venezuela le whala amna o ia Iceland ma Greenland. Wale au mai sao po fele mea. Po Greenland, po Iceland, po I love. Ia le pe anga i Iran, anga i ane Mexico, Colombia. Ioi, me tau le na tau le malam lama le e tatou. International politics as well. Ia le nana. Nea lala au nei o wawala au mai tu le e patou te o mai inei. Sei fai se tonu e winga il mata upu leo teitei fono mo latu fono whawai. O le vai o le nā mata upu Samoa o te tau atu ma le nganga wha maori ma le wha aloalo. Wha matu uese le nā mata upu. O e tali wha manuianga i e hua watu 2 miliona lua se lau 5 wafe. Mō sina teimi le nei e tā pena ai. A o tōsi sila la ele whaitaunga whai o le atunuu i nei tausanga ia o tōna i atu nei. The official census for the population of Samoa, 215,000. Lua se lau se fulu lima hafe tangata, mai le tangata matua se yo le pepe whatoa whanau. Yeah. Auto se sila lai. A o le la vai iai. Ia le tupene nei. O le utou I loa haila ia lea. O le a maua e le tu malo. Le isi fitu se lau wafe tala. Ese mai le 2 miliona tala. Ia le o lola ia le ui tu malo. O fono whawai. E vai le fitu se lau wafe na o vatu. I lunga o le tolu vai wha po le tolu kuata o le isi miliona atoa. A vai atoa la le tupene na. I te ngata uma o le tumalo.
E le ise tangata I lalo ifo le lua se lau tā la. E le vā o le se lau ona sefuluanga le lua se lau tā la. A whai ala e to se fulu tangata lau a inga. Mo le nā taimi, a la lea ua utou silsila ia. Lua afe. Tā pena ai lea onga ta maiti. A ai fua ta maiti lea onga. Ai tau te ua e au maini mea. Whaatau waa. O te matua I o uofo lava. I le tūlanga ua iai. Le tali whaaloalo I whaamanuianga le malo. Ta māmatina mātutu uma awa o te fia whaatalofa ia te utou ki lau le tio I le FM 106.1 I Samoa. Ioi, Samoa lo whaafonga mai whaalongo la I lau tala na lo watu teimi lava nei o leo te tala noa tu I le siu whonga o Samoa I aukilani nei. Nā fo I te maua mai I au. Tango e ki I ai lau le tio I le wha mō. Tasi o ono tesi ma le tasi o FM 106.1. Nau tō whaafonga mai la I lea. O e te alu la te langolango I oia he tule epa. Ma le nā whono whaavalewalea o le awhai. Ai e te le alu te nofo le lei. Tā pena mai ngō lau whanau. Te ngata umolo au ainga e te tau o na awana I misi ses. Nea o whātua le whātita inga tā ua tele. Ana o se whainga malola na o le fast. Se manu o le mea nei o iei o tau. O tau ia la lango iei o. Ea mai o mautou I ngō mautou wata. Sa o tau iai o I petesa. Ia na mai loli avatulo malfa. Pea na wha apea le nā. O se whainga malo lātou te lea mana ia I lātou na o. E la lango I o. Ia tu lepa. La le bea le a sona umi ai o na whai lea le a tufa le manai. Ua tō le whale o tau tai lau sa saa Faiva o le whātutua I le atua Samoa e mese le fionga le li pārmia. Malana ka peneta. Ea. E sao pe sao. La tātou e tale pese. My Polynesian girl, as I suasava no tātou tala noa. E ali pule o pisinisi ma company ia langa e mo e tātou tupe. Ia tātou phone outs. Ia ma tātou whaataloanga wha pisinisi. Polynesian Islands. This is going out to you, beautiful. My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above. There's no one else in my heart. My Polynesian love. Talo fai Richard Parker ono sai mai lava langa o lewa taunu mai ia le sa. Le li pule o le tātou fale tavale o le Auto World and Tire World o le sunga ia Victor. Ia, wale nganga whaalo alo Victor. Alo le soifu manuia malo fo le ngā dudue le nei aso. Ia, soifu mauma langi malo o kionga ria to sa vea malo na sai malo feito wa sai o sunga. Ta foi sa moro ta foi nga maote malo ni kura de uli. Parola vea te tono sa, ia, mai Amerikau ni aso isa ve. Io e. Ia lela ua pe o mai le teimi o le mana vo ngā luenga o wawa ia tufo le pe ua tau pua oa mai. Pe e fōringa mai e sa ola le tala le tau fa mai e timu nā nei i le fiafi le ono po le tau le fitu. Ia ma ia tau kai au wa, nga la ma ia kai au ia le fu pa o lo mani ia sa ola kala tau e timu ngai. Io Ka si fu tau kai au wa fu se au ia ngai i se sa lo fa fu.
tuanga pena ia malora ve to na sai mo ko tawa sai nei tula le o Ia, o le ase tala mai ina uanganga e le lai le taiao. Ia, ma ala usu fo ila usunga le lipule i le whatino ino ngā luenga masani. Ia, nisi clients foes au tō whenua i le so. Ia, sa le lava le sa unanga sa via, ia, ele lava mato a customer, whenua mafio mai anga, nga sa lukanga. Le ara kwa mai umangangi, ia, o isi he wari nga pukla pa wari le swaridi. Ia, le kwa mai anga ngi, ia, whamei sa mafio mai anga. Nga sa ka pungi a kōwhenanga, le nga pisi mātou, ia, rua mātou ta wari sa along ngi sa via. Sa purema ko teki mea kuio. Ia, sa mātou teki mea sa whapi i le taiao. Ia, o banko da tunu, ngai sa mōpo ia, ngata fo lea, ngai iso mai siki ia, ngai rea pila ko siki mea, i le mātou whane mea. Ia, malo lava na sa ia, tawa te tau, ia, ngata fo lea tato a le teo, tato vire Samoa. Ia, le taipanga whakasi fo mai mātou kampani, ia, whalai ina fo mātou pitnisi, nunga tato a le teo. Malo lava. Ia, o le ale teimi te puni i tātou le whiawhinei. Ia, pungi ka ku le i le lima. Ta lava tātou pato ti masani, ia, o le valu ai lima, ia, ngata whare stona i o le valu ai le rua le udi, i roka ka ku whare stona i, ia, ta puni lea tātou whare la sa tātou tala i la sungapua. Te masani lava valu ai le lima, whai au fuanga, ia, ia, wā fu i le malpore atunu, pena whinga nga i mai whalera tō ta avali o kako kemi ngai kare kako a whare whao ngata whareta tō wharisilia. A whapea ngai kau whiari pero ta avale ia o lau a full service, su mai mato tuatusi o le tasi li matobu stama ki rou, full service e duas uta la o tato oie tato wolf e duas uta la tato full service, ia o ngata whalele transmission service, whaatino ia matou, difi mato ta avale e dua nisi, tori nisi mau runga hei ngadu ngā matu whaina stongi i le nao le dua suta i le vaiaso. Pūpā, kako snoko, roof racks, roof rails, whapi i a mātou, a whapea fo ua o le pasirau pepa o loki kele au i a pa o ta avali. Ia kena whapi kato players, so mafu i kato players i le kato whaletinia i whai mai laku i whiringa kako scanner, ia e au ngai mōri o suru matea store, interline, mai si vuitu ngā mōri, ia scan le tu le so me le fale tonu a pra fale tonu wa ia la ta vale ta to e malu lu sai na fale ia ma to pra pe o malo e malu ke to i fio ile ta to fale si ia lo mo ma ta va fa ta kai ro feeling ta va fo ta va tuai ia ka po a hito ka so o le Prius to da aqua Honda Fit o ka fa vale mga hybrid se se ia ro pinsingi na to da to SUV piki apu ro mo ma to o le Faiva Hilux, umana disi ka ta avali, seki me fōra wakapi iai, o la poa, pūpās, ka pūsnoko, lunga tato fōwili, uma hui na modify ka tawa, uma lau pa tato fōwili, ana whatau me tene i a mātou, reise me te polei, sau whaatau o turo, umana teu, a sa pēr hui ke hia, so ta avali tuai, ma tui i, ton tari hui tato whata avali tui in, su mai, ero le sene, tonu māsinga lo tank statement, a paraiso sai de mato whata avali, pe vile me kore matu numera o le oiva rupi te wha tol gualu o mose so sani mo oi o tato wharpau su mai le tasi fite suru peche o tau pa upou pa tuai mo i a mātou e ki mea pio ro moa mo sta vale lava ko se langu ko se sais o malawe tato whele mea kana o le rua suta ala le veaso pa u o le maktas o pa u tato fōwili ia o le maxes o ko hama le hankook ia so se pēn lava mo i a mātou a pēne lei lava i tato pa u maktas mo tato fōwili sui pa e wharu ta avali sirile mea a rea lai nei i tako kampangi a wa peko e PCR ke ue maa koe sau jisi aso tako ma kole data e koe sau ai e whairau ua lai nei i tato wharpa vili mana mato no mea o le oiwa kitasi tolu to o se so swani o le tato a pompe sini i ono sene rau te o sea nei ka otoro ta avali mato pamu i watasi ua ta la wha ka po piso ta la fitu wha sai pro Apple Car 6 ia point ia so ngai no tono tato pam e mo de pa u e no sene ta o tiro ta varia matou a fonkesi sempre we fio do suiva ta la i de sendi i le tato pompe sindi a fa pe o leanga fonkesi pe o ilia fu a le senko u pro fonkesi do leanga e ke o tipo fare con ia so po so fonkesi fo o mo te fio ia matou
o ni ngalo le suafa ma tanu me tonu ma te sei vai aso pe tas au tro ta vale kusi le suafa ma tanu me tanga va ila ma te sei fisi foi data data au tro ta vale ila ma te pompe sini suafa man malo o lea pasa vali le pasa vali yo ore famalina mo tato data ile tato company au tro ta vale ya sumai mamalo telefon ya o la o ya leli po se text nga la ku ya ile tato pompe sini fa sai vea mon mato no to After io you, sir. fa tula le uli tato fura e foi se raso mo e rof manangalia tato to ma tene se foi men maria fa tai Whafti tele lava Victor, madwia tele ngā ruenga o tutol nei fiafi ta whenua I pēr ai whasui fuia mo le temnei. ya fa te fua tai dawa Raftai, le sunga a Victor, o le ripule le nā, o le alo Samoa, le tātou whale tā vale le nā. Tile World and Auto Limited, mana tua le ngata o le whai ipa o le tā vale. Hau e whalongu kua le angau pa o le whai o, whai umai au pa o e wha. Ia, mape nā fula ia lea o na ia la tu tā vale, fo lea second hand, very nice used cars, quality. Ia alue mai sau tā vale na. Ale, e iei wha mara lato pampensini ma le whaling sinia. O le pensini lao le iwa tasi leo te whaalongolongo tu, e ma le tiso. Tā lafi tu wha le tiso, ia ai lua tā lafa wha ia le pensini, fo leo le unleaded iwa tas. Ia ma le lato whale whai pau, whale insinia, ia ma le lato whale tāwale. Ia e mai se fōi o le lato pamu pensini. Walau telefoni lua fit tasi, tolu o, sili mo le uso ia Victor, ia o lua tasi, o iwa tasi, o tasi lima wha ono. Se tā wole ye yo na yo tātou, walumatama whanau fo i le tunu o lo ngā rurue. Ia fo I pisinisi ma company, ia, o le a mawhai. Ia ona whasosoni atu I ate oe I lau lavanga ngana. Ua awha tolu le tū lai tolu, whamoe mōlo manuia oe, ua tū la lata po I le tāo le whāma le mā nawa o ngā ruenga, koloki le card, sign, ia ma ua e tā pena fo e te alu tō whale. Pea no fo I atu fia tau sanga, o tātou talanoa ma mā futa pea, ma uwha I atu oi lava. Whata I tai, I lo tango e teu mea le lei a le kampani o lo e nganue ai. Whawhitai le awanoa I le pūlenga, ua maua ai le awanoa e te ngalue ai I le kampani. Ia, ai le o le aveo oe, manifo tuli manu o le kampani, ai le ilo o le kampani, o oe lisi ngā oi ma tautia le iei nei. Te manawa, ua tango tu ule ili a le kampani tono o lau ato fo le whawhaf. Ia po lava nisi a seta le company fo lele e te loa e tā ua tele. Ave e sea mai tutonu o le whalewhainga aluenga. E le mawhai e le sifi pō la tū te whaia le ngaluenga nanei. O na whaatino le ngaluenga. Ai sea, nang whare wa halu oe ma ave le bea whainga aluenga e tā ua mamana o mia le pō nanei. Se ku ia le ngā mea. E tā ua lo tala noa tu whapena, fole le peye e whaasua lua le lua tunga le tala. The ambiguity of that statement is that the whole essence of it is this. Stop stealing assets and things from the workplace. They're not yours. Those machines and equipments are used to perform the work at night for the night shifts. Tangata e o mai e whaile me. Nia le nā tāua. A vea oi mawhati ta inga le lei. A leo le nā fōi. O le mea leo le muranga oi le kaimi. Tu singa o lo teimi na tau nuu e te whainga aluenga. Ai alu atu e te mana vale wha. Ai la kukusi ua ngai maanga vale ongo. Whapenal mena tupui oi. I tātou fō mai fōi e. Lea sa ngā lurua I le maota ngase mo tōtua na pā I le paketi ai sui mai lo ma le minsta fau o le matanga luenga le soifua ma lolo ina luafe ma le lusutas o ai. Le fionga I le la au fausia wa sa tuala ai ono Dr. Alec Ekeroma.
Manino i o le nā mā whaasoa ma le minsta i le nā waita. E mo ia nei tangia ma ino i ai i a tūle epa. O na whapea o le conflict of interest. O le minsta o le soifua maloloina le fionga ia ai ono. Ai ei fo ilana private clinic e practice ai. Ai la matua i tau tino le nātale noanga a unei ma le fionga le minsta. There is no conflict of interest. O lona teimi atoa. O lona teimi atoa. Sa alu i le vainga o le mauta ngase ai meise o le matanga le wenga o le soifua maloloina mo le matanga le wenga o le soifua maloloina ele minsta temina na o le sa CEO wei a o i na ia mauai le telefo mai sa le wha mauni le ala na silia tuai le 1 miliona pe lata il 10 miliona tupe na matua pa ile paketia al matanga luenga ona o le lefa maoni o fo mai e fe wa ia la to malato tamai black pockets vole le notebooks ele aise system sa yai le teimina e fa mau ina i tu la fainga luenga fo mai pulen fo mai ele ai fo si siakina na pa wala mea o le release o le invoice e te tongi ai o na i tu lale iai. Alu atu ai 5 afe le neiva yaso i o le mea lenga. E le to e su e ina po le alava. Mo tali tonu ina fo mai. Ai le ilo. O le teimi ana na whaatino ai e le fionga ia ai ono doctor Eke Roma, Alec Eke Roma le mea lena o le su e ina. O le credibility and the integrity of these doctors. The doctors' budget exploded and it was way over than what was planned for. Wa vava ai nei mate tuina. O meu fo yo meu cameras. Moli mau. Ya wa isi fo mai na tusi la lola to te miolena I le mautanga singa se le sa kiu kere po on emergency and on call. No one was at the hospital or present at the time that was recorded in their notebooks. Yeah, that was all exposed when I had that conversation and the interview with the CEO of the health department at the time. Yalela uto sauni wa avea loa ma min style matanga luenga ole wa onga ala tatu wo le malolonga se iwa ai le si tatu talnoanga ma le tamaita o atsi mai le tatu fale ta vale le Henderson cars I papa toe I manu kau nei. Walatio Solomona Nato ilalo ilelo fa Nai o momonga I ave pea oi maa umana mea My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be
susuluia so uma e o lava i leunga. My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above. There's no one else in my heart. My Polynesian love. Beautiful Polynesian queen, yeah, you shining. Trying to keep you by my side and keep you smiling. Trying to keep you up late nights, creeping in my eyelids. Love the way you sway my way, mommy. You styling, breaking new so off quality time. Can I get that? Sipping on the beach, you go out. Is you with that? Obviously seen in your eyes. You think about me when you think about a man for your life, and I can be that for you. Yeah, I love passionately, I adore you. Keep you satisfied for real, I stay loyal. Never mind what anyone else say. It's you and I up in the air, give me the time of day. You down the ride with, parked out front. Tell me what you waiting for. Come go with it, look so young, son of Samoa. My city, I ride for. Your love is to die for. My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will always be mine until the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above. There's no one else in my heart. My Polynesian love. Ia le nā, Richard Parker ma whakitianga sui fi loi o le manawa o ngā luenga ina nei fōi awa uli o le a solua le amatanga o le nei vai aso. Ia matu le wha malo ma le whaafitai. Ngā luenga le lei o le outou whaia ma whaatino mō outou lava. E le mō se le lei o sisi tangata. Mō oe ma loutou lua ma lau whanau ma le tongino le tau whale. Ia mana me whangai le moile ngale kamaki. O sola le o ngā ma ave ia le meo le sosisi ia le mai. Ia le nā. Whatalofa pitoe le uso. Le ftelenga ia ua pa au lanu. Ia whamai o le o tūla lata i le lātou whale. Malana kuria. La la kuloa whaatū le lei ma wha malo lo le lei. Awal fūlua pa o lau ta vale. Nā e le koe ki munge fo i le fiafi. Whatalofa ia whetalenga. Si o whanga, Ray, si o si Winnie, ia whapea fōi a saelu lo langi, o le sunga ia tangi a le pumate, talo Faiva lolo si fumuria, o whamalanga i tunu, ai tunu. Oa le mos tātou avadoa talandoa tuele ta mai taipule o le tātou whale ta vale, o le Henderson Cars ati, ia ai, o le uotoe amata ia ngā ruenga. O le le manei ana wha mai ale nātou special fo lea ma le wha pito le na wha lawi loa ai. O le wha tau o lau ta vale. I le kilisi masi, ma le masina o Januari. Ia on halu leo lo wingo. Oi le ai, ele se sei. Na ona wha tau o lau ta vale, po le second hand car, po o se ta vale fau, alu watu ma le ticket i lo lima. E te lele atua i Samoa. Vai teimi o Christmas ma le tausanga fau. Ia, le nā la, au whātulo ia ati. E fia lani ta vale na whātauina tangata, e fia ni tickets na maua tangata malanga i Samoa. Whamai se lia se lau wonos fulu mon tupu. Ta vale fau na whātau le period le nā, from November, December and January. Lela uma Januari. 168. So you can multiply that. 168.
a whaila o le ta vale o le average lava o le losful lima tana. Si tau tilo la, le mele na. Le matau tia la se lau wonos fulu valu ta vale. Whaatele i le lua se fulu wafi. Po lusfulu lima fi. A se sila iei. Le tupe maua le na maua ni. 3 miliona. Tolu se lau wono se fulu wafe tala. Oka se promotion. O se kolu wafe fo I ka ke ola. Ani, ati. Ia le na, tau tia. O le tau o le na. O le tau mawhainga le pulenga fo I le radio Samoa le o tau whafonga mai. E le ngata ua whaalau tele ai le au o nanga. Ma ua te le fo'i le maketi whaafonga ai ia le atunu o mai tawhai fia lalangi e awhi ai ma Samoa I le taimi lawa e tasi o le whaawau le tātou Porkalamia. So, in other words, by the same time, simultaneously as I'm speaking to you right now at this moment, everybody else in the world is listening and tuning in, including our radio station, FM 106.1, FM in Samoa. So, whatalo whai leo whai ngārwinga uma, pa ia baulunga le tātou tunu, to tele la tua wala mai, o le taxi stand I nai Taumesina Island Resort, le to whai a mua avsa yopu so alo lolovai, ia ma le to tele la to o whai ngārwinga, o le awhingalwenga Samania. Au taxi drivers mai na I le lumatonu lava, mai I Vaivasi, lumatonu lava o le tātou Iron Gate, o le pau a mea fo le talana alu ele tonu o laumua o le kolisio Samoa I Vaivasi. Fa pea fo I le sunga ia Mau Hunt. Kota ma le whaleo ia ma le lātou taxi stand I nai vai tele. Ia e maise fo I le tō tele o le pa ia maulunga o le tātou tunu o e ngālu lue I le mo tele sa la whai. Au whai ngālu e ngā Frankie. Le au whai ngālu e ngā a le sunga ia tō o le ava. Mark Winter. Ia ma le company fau le whaletali malo fau le na ele fau. Aggie Grace Hotel I mule whanua le na o suia nei le ngoa I le Samoa Beach Hotel, ia ua maua nei ele tātou whalapuputonga o whaputunga tupe ale atunu le nupi wha. Ua pule ele malo, a seta I ale malo, wha o popola iai. Ma le tātou wa lele ua tatala le avanoa. Es whai ele sa whanga le Samoa le lima se lauta la. A se whafonga le ai ula iai. Ula iai le media atu le epa. Ula iai tu le epa, ula iai lea tangata, ale I tū lai o. Tau te ula iai tau leo mai whaisau tau sau. Ioi. Awa o lea la au tau nonofo ma tilo ne iai, o lewa umana whaatulanga mai, ele malo, le legal framework, and also the governance of this investment. Ua komisi ai, UTAS, has been commissioned to carry out the administration of this investment. Whapopo, le whasa so walula e mai sau ipuki o sau lofa apopo ko le kako ka alula I le mena. No to vava aile iai. E iai le taimi. You will be left behind. Yeah, and nobody cares. Who cares? Yo au to fai amo to ulai pe le mela lewa. You've been left behind. I le whainga o tonu of whoro whaavai tu malo. Nang whako ke ula iai. So the government has to move forward. Let's go to Luma. O ala uri I on makua pala ai e kia uma. Ma whiika e kia u. Ona auta matua tau tala sao ma le wha maoni I mea nei. Policies o le tula whono. Investments. E matua whiita I sea. When you're telling the truth and the truth hurts, you know, they're going to get pissed off and get angry
and angrier. Awafu o lau lato loa. Fiu e fai se mea seika i fai ole whangu pe ngisi po lea. Wa le koe kea I lauri. Wa move on al ta malo la tau ia. Ai o mai leo whainga wenga le nei. E wha lau tele. E whina ngalo ma ia lo loto ai le maana malama o lea tunu. Ai la to e fia wha longo o ni mea. E la tau tele o whini tonu o lea tunu. E reo to iai tonu o le li o lea e li po iai tonu ale malo. Na lana le umatua ta ua I tele le fautuanga lauli. All popole iai, mai maulu teimi. Let's move on. Let's deal with the progression of our country, the economy, the investment, our people, our children. You know, ia na lai, nofo la ilem tuta fe. Ai ana fa peo sisi pulenga ma sisi to inga whainga malo. Io la e fa wa lo to te ele mea lea. Ia fa pe ma lom lauri e leila awa lavangi ma mulu singa mea I o. A mai ata uba o tangata ia la o nei o. Fe. Lela tilo atu iei la o. Tilo atu iei le atu no. Tilo uba ma tilo fia o tau fōringa ma tau me fai. A o tau le fia. O ane mani apa fafano. O ane mani tanga ana e mtua lau ai le manai, le tupe, le whaamaruianga o sa atu I o tau lima, maluma le tau muafale, e le whainga maloa lauli, ma le atu nuu atoa. E rapo a la ngisi kala o le awa koe whainga ngai mea. Awala, wakare whikai kire na uri. Wa lusi lo makua veo fa malo lo retire si lo makua veo mea mai le malanga por kalame veo mai ele ma fa papa I mai tesi le por kalame le wane e ma fa papa ya tu le ngango le tua ele me balea sa kangi sa fas Se ia fea ni se no fo anga sa asa abetalia la tatoma anga Sene atu ufua manela fulafua Ona ofai atu aileo ulangona fainata o ualofana Va aia fofo ngalo te ena ulangona ile po sola Motu fa pe o se pole monieta le polonga E fa ata ia soma ia puna ma fonga ia mo se tali tutusa Ai fa ata se ila fo ata le afi ai ta fa fe sana na mwilo ufatu eli ule pope o fetu pupula Ona ofai atu aileo ulangona fainata o ualofana Alofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
mātou te whaatalo whātu le paia me le mamalu tele. Se i o mātou whaafia fia i la mātou pese. O mātou nei, o le aniwa mai le motu o tutu ila. O loo tau tua matawela o le atunu e ala lea i le musika. Pese la ia masiva. Se i whaa, fia fia o le aniwa. Pese ngā, whaamali e loto. Alo maia, awa e te toe nofo. Ngona fo I le vai vai ai ua fie mau sau malolo ma se mea e te mapu ai I la ia o laula au ma fa a leo tele a se I ave oe e se isi lalo langi I le malu o si a pese pese la ia masiva se I fa a fia fia o le aniva pese ngā Whaamali e loto Alo maia Awa e te toe nofo E lunga ma whaanga yo yo I mau vai malolu Oso I lunga ma taa milo milo pati pati loa o lima Me mea taua o lo fia fia I pese pese ngole aniva Pese la ia masiva Se I faa fia fia le aniva Pese ngā whaamali e loto Alo maia, awa e te toe nofo Se I faa, fia fia le aniva Pese ngā, whaamali e loto Alo maia, awa e te toe nofo Pese la ia masiva Se I faa, fia fia le aniva Pese ngā Whaamali e loto Alo maia Awa e te toe nofo Pese la ia masiva Se I faa Fia fia le aniva Pese ngā Whaamali e loto Alo maia Awa e te toe nofo
pe fo ima fau faungam la upele raja uoni mafutanga misia oila uva ai pe a ele jalan no mai poso ata la upele se ela fumai wa elo lo bang no ta inga mo ela upele misia lau ata misia mea uma mo fulinga mau be ana ai so umana mau yo mai ai olo wanga le benina Ia le na whawhiawhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā luenga malenga Gagaifo Faiva. E le nei fo i a solua, ia, le a solua sifuru ma le fitu i Januari, lua a whelua sifuru ma le ono. Vave le alu le wati, vave fo i le ta milusanga le la. Ia whapena fo i a i tū lao le aso. Ia le ua tātou tū la lata fo i e whamawai atu. Ia o nā tuai e lo leo le tausanga i a Januari. Ai tātou se e atu i le masina o Februari ini nai aso o te toe. Whatalo whatu i a mase whenika, talo whalava balolo se fuamanuia tofi lau sulu i whale ese fia me si paia, i a whapea foi i a Maria Moores, whatalo wha. Hans Webster, i a se i o se teimia la whatu lau tracking code o lau foi. O lau pusa le nau al watu whatalofa whapitoa. Tui sa mau, koreseta al sunga ia whata. Alo, le soifua manuia whaftai i le mafuta mai i le au nanga ma le tutua. Blessed evening from Harry Man in Utah. O le tamaitai o Annie Marie, talo whalava. Ia mosi o tua fine Doreen. Ia Washington, alo whafongfonga mai e le li sa tini senior, Lieutenant Senior, Lieutenant Haseni, le ataua Haseni Rohala Lavea, ia whapea fo i siona tolua ia cable, ia male tamaitai o whapalepale mata o le alofa. Whatalo whatu i le sunga palonga, le upena unasa. Ona o mai lea o lau talandoa le mata uputa, ua tele le nei, mai te tau lava o na avatu pea, ma avatu pea i so se taimi. Lea ua tala mai ma fafola le fala, o le fala o le alofa, ale malo. Ioi, wha solo atu nei le tolu sifuru ma le 2 miliona, lua se lau 5 sifuru wafe. E le ngata le tāpenanga mo le aonga le whanau. Ai, e ao fia umai ia i lātou e maua i mana onga tū mau. Tolu, maua i foi, male se leni mō ta māmati nā mātu tua uma le atunu ese mai le lātou pensiona. Ia whapena i le whaasolo atu lava i le whanau se ia o lava i le pepe fau whaato a whanau mai. La le mele o ne iai. E mata utia. Ia. Ia whikala ia i le tala le nā o le census po le whaitau ngā whailata mai nei lava le tātou atunu. Lua se lau se furu ma le 5 hafe tā la. Vai la i le 2 miliona, lua se lau 5 hafe tā la. Ia o le na. O le tai lua se lau mon tupu tā la, a le tangata to tasi i to tonu ole a inga. A household. One person could hold between 160 to 205 tala alone. You make the maths and sort out how many people in your family. Yeah. We are le nganga whaftai. Le nganga whaftai I le fionga le li pandemia. Ya mai se fo ilana kapeneta mlana whainga malo. Ai mana tuala, e salani I le pasene leo le awha lawi loa mai. Awa, o le vai aso le leo lo fono ai. Le te fono, sui us fono uma, komiti wha foe, a le nupi wha putunga tupe,
o le nupi wha ma le tamau a inga o le atunu. Lea la o le asawa i nei pe wha pe 5% ta whiwhi e. I nisi fo i o vai vaenga ma tufanga o le a maua mai ai i le nei teimi o le tausanga. Lona winga la, e la velua le seunga lea ua ta autolua i le mea lea. Tolu 12 miliona lua sa lau 5 wafe fatasi ai ma le pasene o le nupi wha. Ae, te walawa la si au wha soa fo i le amatanga o le nei vai aso. A o lea lava e fe ei. Lea lava o lo fe ei. Ai se ale mea ua wha pena ai ka kousi. Awa, ele ei masesi o tau nei o whaipule. O le hero pipi. E ula a, whapea watu lole tu whaanga. A fo lea lona a inga maia. O le ita tele i ala uli, ma le ita tele le whainga malo e nei. O na nofo lola ia le ma flush down the toilet. Le tupe le tu lou alfa fonga le tunu. Pe aru kia i sami pe o le asa me pe tango foi fo ai. Na ua valeo. E ika ia la uli ma le malana whainga malo, ale watu fatu tupe e aru, ele ai masesi se vale nofo ma whai se mea whapena. Tango la ia lea, wha au ngā le lei le se leni. Wha au ngā le lei le se leni. Wha mai ia le sunga ia whata. Wha vai, elu, continue to fight in Samoa while vea. Coruscant and Taleni boxed in Pango, then to New Zealand and Hawaii. A piri ua mau atu lea fo i ta'alonga i mangiangi. Ia o le mato mai te milina. Le uso ia malo pito, whaavai elu. Ia, malona fo i vai tau. Ia ai ua whai i langi le fo launga lea fo i tamali ipo lea fo i whale upolu i longa. I te tonu o le whale vai maunga. Ia, LSC le tala le na. Ia, o i lesi lea. Noa whaotaota tala whalava malolo sei fomria. Maria Moores o Sini Leo Fa. Whamai, whamulmolea, can you say hello to Polo? Polo, po ai, o Polo. Me kere say hello, ai le kou kamba whaasala lau. Ia o tau whaafonga i le mea le nā, whamai ua toi fo i stoi ina na o whetu mai whea i Sydney, Australia. Ua toi alulu toi ina aiua na whaelongo atu ua o mai a ia le vai la tau ia. Wala whaelongo atu. Whamai e le umianu talanoa e te ia ua matapongia. Wana le lo se mea. Mea la le na e leo na ufai atu. Tō le mea le na. O le o vavalo. Ma whai mai o le a whale pui pui la uli le aso lua. O le masina o Februari. Wai aso lea. Ta fefe. O le a le tau mea o le a whai. Pea te uotu le aso lea. O sa o le mea le na ufai atu ai nei. There is no case to answer. E le to e sui ai. Le whai unga. Na la o umana tusia and reserved ale whaamsidonga. Io. A o le tau wō lea vavalo ma whai au tau miti. O ngalo ia te utau te whaamana tu pēr ia te utau. Le tusia te uteno me sfulu ma le valo alon whai upu e lua sfulu. A wā a whai tau te vavalo ai le tau nuu. Au tau miti ma valo anga. Ona utau i loa lea. E leo se valo anga ma se mea na mai lea tua. Kale tala le na e te tau ona utou malama le le iai. Ia, ma lesi latu o inga le na le na whai le te maito ina le na o whetu mai whea. Tua i whai whe au. O la tau ista ngata ia le ua maua le eisa ma o le whele le eisa ma o le la tau te tufa ina le eisa. Wa a fia, sei wawa ai i le mea o i le tua inga. Le aini wha maoningo nei mea. A lena la unga ia se tasi o wha whianga inga. I le sauninga lena whai nei. E wha manatu ai. Le aso wha apitoa wha vao malo. O company uma la tau te
au maia uta ma whaamomoli I te tono lea tunu ma ese atu. Imports and exports and the International Day of Customs at all our border controls, whether it's the airport or the wharf or the harbor. Whamari te talo le whaiwhi au, male la unga le whaiwhi au ya Reverend Moli. Whalongo le mai, o tau nei o tangata le kalesia. E uina ua whata oto mai le malo, mali malu le malo I le tūlanga. O le te te atu I whala au whaasaina. Talo whai a tātou whanau, e mese fwoi ma o tau matua. Tau te o mai le lotu. A o le nai tau te whele lei. Ko ke o mai le loku, ko ke popula ma whalongo mai. I le la unga le whaiwhi au ma le sa vali o le asa. Ai, tau te o mai lava I le lotu. Ma tau popula mai, ai o le nā tau te whele lei. Tau te lele ma whele lei. Tole ka whewhe. Ea la woe o whaiwhi au la tau loa fo I tangata I e whaile mea. E le o tu whaina la e whaiwhi au. A le whaiwhi au lau te masalomia. I le vai atua ala ki kiro mea. Pula sao mea ala e lele. Whatalo whātu toi tū ia ma whalo watching you from Utah. Ia, so from ria ia te ulua ma le ainga. Ia, e le ngata fo I leo le to a te le lava. Whamai ia whata. O unga, after fighting Fijian fighters, they return home with Peppa Pinati and pai ia ma polo. Mole au tāpua I mai mangiangi. I remember also Prime Minister Lauli's father, not only as a boxer, but as a member of parliament. Yes, wa talana te maula auli e whai I te tonu o lato pae inga. Le fionga ia Samoan bomber. Le la auli ia le mari toa. Le lona tua polota e wau Fossi Schmidt. A e le tangata po le whaipule fo I fiula vale. E tasi al tala polota e wau. Vai, o to vai mai limai. Ia aua la ia tau te fiulai. Awa. A tātou watu lai whafo le me. E whai e le kako awhasambo ma whai e le kako malu o kai au. Ia ngā tu ia mawhiki lo male whaipule. E pala ai uba. Nathan Tata Mayawa. Yeah, watching you from Melbourne, Australia. Lea tau sa vewa, taile ma futa mai. Ia tau malava. Mole, tufa le tātou pura kalame. Le sunga Michael Schuster. Whamai, lea tau Savage, they are at the lowest of the low-level opposing team. It's very sad, unfortunately. Yes, of course, Michael Schuster. Ele se se le nātala. Ai wala ona whape nāta ngata nei. At the lowest, le whaile tala lisi ko inga palang. How low can you go? The simplest reason why these people are so angry, mad, and crazy, and now they are reflecting their stupidity and despicable behavior. The absurdity of this behavior is because they cannot accept defeat. Ele mawhai ona lato mo le loto maulalo. E talia ina ai le upu lea le atunu ma le muanga ngana. O le malolo, o le mea le tamari. O le malolo ma le whaia ina, o le mea le tamari. E malolo wha tamari. Ua whion ta pese atua le nepes, ma le neitala. Ua pein tangata e leon tangata kerisiano. E leon tangata e iei le whato whala inga. Ioe, e whapea ia le lei ua malo isi kama. Wha mahali e le mea. Ai ua lato ave ma mafa. Io lato loto ma nganga. Le nei mea ua tupu ia I lato. E le whapea,
O le tele o tau sanga sa o tau se ei ma no nofo ai ma whai tonu ala malo. Ona o le ola ia leo nistangata e tā pena mai. Pea whai wala tau mana na o e te ta i le malo. E ai. Le mea lofa le nā o lo le sunga la uli al maria. Toi le ai lava ma sesi whai pule i tonu le chapipi nā te mau o le mea lofa le nā. O le a. O le musunga le anganga e tā pena ai se wha moe moe. Tā pena i le loto, tā pena i le anganga, tā pena i le mawhauwhau, tā pena i le launga a Samoa. Tā pena e whaatu langa le leile porka lame atoa. Mai ai le amatanga, se i o lona taunu unga. E ala le nā, o te matua i o uofo ai, i le aoa uina, ma le fautua ina o tangata nei. Ia la utou whaafonga iai. Whemai, matua whanau noa le tō tele o le atunu ina ua mō lia tu le epa. Lua molianga mai i le fionga i le minsta wa onga, ma le ono molianga mai le fionga le li paramia. Oi o le alo tō manatu. E tō whau i whapea le tō ina lea. E le ai se fuafuanga. E te tau o na whai iai. Lea la, ua whai i molianga. Whaafonga le lei mai le mele o te whatua nei. La le me wale vave o le observer fai mai se tala winga le mata upu leo. A oa, tu unga mai e inga. Na ta tala mai e tua wale mea mo ia lena arrest. Tu salava penalu voluntarily turned himself in. But that was to avoid the actual arrest. Because the arrest warrant was already delivered. But i le tū ma le anga i whanua ma le awa whata ua whapeai. O le ale loka mai la oi. Ini handcuff po ari me whapena. Ai su mai. Tu atu le awa noe te whiu mai ai le ofisa o le. O le matanga luenga o le leo susue. Ia maua mai a foi lau na susue leo ia morianga. O lona winga foi wata oto ani kilipi. Ni wha mao ninga. O la unga ma whaatari noanga le toina. O lo manino ma atangi ai. Io e wha mautu ina ma wha maunia morianga. O le lua mai a ai ono. Ia wha pena foi le ono mai le fionga le li paramia. A sisila foi ai. E tele o morianga nei wa leva na whata oto mai. But none of these charges were ever exercised. So, the mindset thinks, I think that because he has been there for a very long time, a senior politician, a former minister of the crown, and a long-time serving prime minister, former. And then people think that he is untouchable, even himself as well. Vapele mawhai o papai atu Jesus, and lal mele mawhai. Vafetai le ia taua afa masanga, male mamalu o loutou, pulinga, the executive, and those that carried out the arrest and also officially in charging the former prime minister. Alvasili lalo wat, la mena toi o toia la langwe. Fai mai se tala. What are the conditions of bail? What are the bail conditions? E tau fia, na tus folau, o na toi whairuai. E saini wha fia, i le ofisa o leo la tane i ate ia walanga lae la tala tei whai i le ofisa fole li tona i mato. Al nape ke ukuli angel ko inga si vole le lako. Si vole lo fa ngal wenga te. Ole si I pekes. Ke la si sengi ya le tu se nga ve o le okule
Ngā le whaisi whare kongo le mele a e ilo kukongi a le la kule kul kama le singing on my behalf. E a ko e me le leo le sa kingi la kiu ke mai. Le ai. Vai. Ia manga o lokai ma o rei. Alo e whare ko inga sau sing ke o kua mo. Kule kungi si e loka mai malwhanga pusi a mai e. So you see. Mate, yala au lava I tūlanga fo ilele o le au langia I le atunu umatangata. Ele, na o la tau wala e whita ina ua mō lia tulepa. A o le iwa se fulu ma le fitu pasene o le atunu atoa. Ua matua Italie ma fia. Ua whaile mele. Only those people that support Tulepa, probably 3 or 4 or 5% of the total population. And those who are still hardcore supporters of HRPP and Tulepa that are really protesting against he being charged of criminal libel and defamation. Ia le nala le mela nai o te whai atu ai. Ona sai. E le sao so to lau to mela nai whai whapea o le whaalo alo le toina. Ia whaalo alo whawhia. A watulo na le whaalo alo mai I tangata o le atu. No uma tangata. Ia mai si taitai. Ai whai mai me wa lofa wa tele atangata lofa ina wa tawhia. What are the bail conditions? Why were so other media's outlets that were all strongly supporting him? Why were you late to bring out the real story of Tulepa being arrested and charged officially, and then the bail conditions laid out for his release and be remanded at large? Ia koe pepelo kanga koe le pala kou ia ai o kou ngai mamai o e vai le tātou le numerous Fumara Tolu Lappington Road. No ia le faltue a peka ia va pe foi le fionga le saulia tuala ia mai le vai o le ola ale ai na vala mole ale atau all what tasi lua iva fa fitu iva lua fiti fe mai lua fit fe mai nau kovi a Tomasi Gara por sa elena a muira malo Samoa lo tufa le tupe mole tunu a isi tunu ia ele tufa ina fa pena ia se tupe fa mai selina siosi talofa le atu severe ia fa tai malo mol por kalame o matu taliye fo ila wa o le telo mta upule ne yonga ai ale mafai o sa ili upu e memori ai ise awala. Although the seriousness of these issues we should still find within that framework of telling something in a fun way. Famatala ini tala mali tatu te tali ai ya elelo o le matua is serious level nei me tutupu mai ya malele make sense level me isi o li e foi mai ya lele ona o mai leo la tala no ai le toi fatuma wina no wa toi fatuma wina nei ya le tulanga o le tofinga o le pulisiri po le ofisa sili o le matanga luenga o whamsinonga a le tunu le sunga le palitele John Taimalelangi Afele. Congratulations to you, my brother. Ya, mulmuli atu mo monga lelei, malo faanga, ya, whapea foi talo sanga ina ia anga lelei le tua mautu pupu wina.
ia le tofa ma le whautanga a wanga luenga whai ma le whianga i fo i ngase wha le anga nuu i le maota ngase o lo si i mai umatu iai a wā ia mai o le atunu. Whanua ma swafa o tua oi ma mesina ma langi soifua ma ngafa o le atunu. Ia, manuia le toi tūlai mai. Le fo i e vevesi le tōtele. Whe mai, o le toe, tu i nātu ma le whaafouina o le konkalate. A leo te whai atu ia uia. A whai ele i mai a, ia le konkalate. Ai ua ave fo i ma le expression of interest. I le tūlanga ina ia toi wha mautu wai, le iai pēr i te tonu e whaafoe ma ta upo le tunuu e ala i whaamsinonga. Whaamsinonga o soli ngā tūla whono ma le whaamsinonga whanua ma swafa ma tūlanga umatau whaamsinonga. Then so be it. Manui o Faiva lau sunga pali. Le whala lafo i luma o le ainga sa mani atua. Tā pua i atu o ainga o woma e masani. Ia, ai mai se fo i o lau e kalesia ma le ainga pele e lau sunga le pari tele. Pale mea, whai le mea mi tonu. Ma whaia le ngā ruenga e tusa ma le fina ngalo o le tātou matai siri i le langi. O nā tiri whaamanui ai leo le tua i ate oe. Whatalofa i le tōtele i lātou o la lango mai fōi. Ia ma vesosari mai tātou whinaunga i whaasalaunga. Ia mai se fōi o le talatau longa e momoli ai le tō wha le whionga le li pāremia. Ma le vaenga whaapwhai. Watu le whaabalo i le usole i a Matt. Te wawai atu lan Porklame whai mai se meo Mildura. I nā i le tua oi o New South Wales ma a Victoria i Melbourne. Yeah, keep it up also. Aftai o le tulanga le whala. O lewa tele no whasoa i le. I lea fōi vaenga e tā ua o le whala. O le ano whale lea o Samoa. I to tonu o se Maota ma se lawa. Ioe, tā ua tele le nā vaenga. O le whala fōi e tā ua le tātua nganu o umano o vatua i le telo o poklama e mai se fōi le vai aso la uto na iatu. Whamri atu li le tua i le sunga Sam. Ia, male pola kalame o le meta Samoa. Mantua fōi e pola kalame fōi le sa whai aso ia. O tātua i nei New Zealand o fōi le mele ta o miopi inga fōi le. Ae o lawi loa le to ina e ngoi a Steve Regard. Malana whanau i le big time wrestling i New Zealand nei. Sa whai ngoi por kalamele na ole under mat. Ia. O mea umalawala le tunu. E whai i lunga o le fola. O le ale fola. O le fola o le fala. Ao na sei le fola o le fala. Na le mwhaile o na nofo le leia wae o lo fialo no foi. I le mātu i tui a tele o aswemu ma meo maa ai o pei ni maa lava. Ana o whamtala fo ia tue. O au nei e whaila o fala. O le fala o aso ia. I le tala whaaleanga nuku e la wiloa uma ele atunu. O le usunga ale tupo le tui ana tuala tama le langi. Ia, ia umalau le finge o la vese, vene whae ila i leo le ngafa. O le tama ingo ia pesta tama le langi. Lo e au le leile tama i titi, taipe o lona tama, pese pālangi. E pusi mata pa e le tino ena le au. Ia, ona whapele o lana tama, talo whae, wai tolo whae solo le tama i titi i lunga ole. I lunga ole. O le fo le lo aswemu ma e le kia i le tama i titi. To tolo i lava mala. Malo le tala siontina, talo whae. O le a sui pe la langa le fala. E nofo ai si au tama.
ne I ulu fia lona lima ma lona no foi po lona tino. Na I uane, wa avea le fala le na, e fai matonga a le li o le tū le ftelenge a le vea. Ua fai ngoina, o le fala se o pe stata ma langi. Ia le na, ta ua le na fala sa u tala noa tu fo I le mea le fala. E la langa e a vanga ele te mai tai. Ta ua le ia no fa, wai le tele I o le ta ua o na mea. Ia e ta ua tele, fai ma tatu wanga iai, ma e te tau una wha mana tupea, ma wha mana tupea. Le upu e tau o le tala noa whonga whala, o le taimi lea. Ia e tau to oto oito ina ma. Lau whaito wha, ia po solatu te mai mōri ngao. Ia ma miki le kofe, ia ma le mele ka paa lau sului a le ko inga fole le tatia mai I le manga lafi. E fai makuku e risi kale ki le ao a koa ma le pō e ola ala nā mea. O le talanoanga wha whonga whala. Ia, na, o lava ngā mea a ea Matt. Wo Matt e po Sam. Ia, le rei, Sam, tātou wō. Ia, e tāle pese le whamaruia tuai. Ile ma nawa o ngā ruenga. Ile nei fo ia fiafi ma le ngā Gagaifo Faiva le atunu po fea lava le tafo le lalulangi. O loo whaafonga mai ai le atunu. Wai mese le tātou atunu pele I Samoa wa lea ua utou mau mai ia le leo le atou sa vea. I lunga o le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi. Tā ua fo le nā. I le whaafonga mai le atunu. O lea ua toe. Li liu le vai o sina I le mea na sawai. I le tele o tausanga o mawai na o le tasi le tātou tu ai pi sa iai le siu fongo Samoa le lua a pi. I le awhaifu sa lau valu sifuru mal fitu whaasolo atu le amatanga le awhaifu sa lau valu sifuru mal valu sa o iai I le amatalia ma o se whaamdianga le nā. O le iai I le taimi mua ana whaavai ai seisi ala leo ese mai le lua a pi. O le siufonga o le Radio Polynesia. K-Magic 98.1 FM. Ale tō lua atanga ta whainga luenga o le nā au nanga. I le tau mo whainga fōi ina ia au mai le whaatanganga, mai le malo tofi lau le nā vai taimi. E whai ai seisi ala leo e ese mai I le lua api. Lea, sa iei le a tau sa tongi le maa, whai le sao I matau. Ai na o le tō lua tangata whainga luenga. Le tangata toa lava matau tia. Iwa. Ma o ia foi. O le tama o le ainga le tai. Mapusua, Rudolph Kyle. Le a taua le sa Hans Kyle. Iwa. Ia, ma le a taua sa vea. I le whaatinoina o le nanga luenga I le telo tau sanga o tau mawhai mai. Le ana whanau mai ai lima isi ala leo, talo whawhamo, K-Light, K-Magic. Iwa. Le na, ia. Ese le tau tele mō le sile fia. Ia ma le tō telo I la tau e o mai lava le remi nei. La lava o lo onga lua I lava ia le whalitua le lua a mesene. Toi e pau I o le tangata tuai leo te mawai e tuai. Au I la tau uma lava. Ina o alu ase atu I la uskolsipi. Na anga I uma tuai na. Pat mama ia. A anga ia tuai I ti tau le pini. Eri tau le pini. O le sunga ia lepa I le tai. Tosi mata tupua. Foi mono. Ma le ano ai o tangata sa iai Juliana. Sa iai le tamaitai fo I o Katie. Ia. Ia na nga ia tuai lola ia lea. Leu sa Corey mai latu uma. Wa whanau o le toia ina. Wale o toi malanga ese ma Samoa. Ai whai atu ele talao mai. Whai le hatina ele a la utou ta maa. O mātou nei e iai le teimi o mai mao o mai mao a utou nei. O le tafu e lea e taula I ai malolo I le ngā ruenga na whawai lo utou a. Le fionga a mapusua.
Rudolph le ataua le sa Hans Kyle. Ia le na. Ta mo tele na no fo mafau ye wa to tele le se uli o lo to lenga ye te mai. Ma ko ke lo po fe me ngai nga ka cosa ve a fe nga o ngai. E le va pela o kala ko o fisio o se tal tu. Ina ia mana malama tangat. A o tu la lata le faia I longa ino le luas football fitu tau sanga o le tautua, ma le matua o le ringa luenga o le Radio Samoa. Yeah, I'll say, it is a great milestone to be still here to serve you to the best of our ability and capacity as well. Yeah, and we're grateful for our Heavenly Father and the opportunity to be able to do that. Ia whaia, ina ia mawai le vi inga o le tātou tapa au siri le langi. Ai mo re kupe ko sira inga ma fai fala vela. Ia. Tātou o tale pese. Ia. Wa foi ia le manava o ngā luenga. Ire dei foi au o uli o le asolua. Ia, ma whamanuia tuai ia le malanga. I le sunga, I le tula epa. I le sunga tula epa. Le usapele. Ia pe atu e taliu le uto. Ianga le tua ma whamanuia I le lato I le ea, le ala, ma le sami, ma le vasa. Tau nuu ma le manuia. I a inga whatali mai ma tapo I mai ia le tina ia soli ma le nofali. No fa alo ma le aingali. Ia, ka me mo sa familia ina lau ta faonga ma le vanga. I New Zealand ia o kilani nei. Wa mo onga lei na, ia, ma lo fatu ia mo le soifua la lei. Fata lo fatu ilo uso ia pila ma le faltua. Ia, fafta ia tufo I le alofa ma le anga lei. I le tato uso, I le asiesi mai la tato uo ta, ia nai pese ia. Le vi ia mo ta. Si o mātou nupele, alua kua I mapese le whale vai maunga, e lua ku umai le vi I o le tongo, ia le vi I o mota, whea, tau I, ia whatasi ai, ia ma le vi I o vaiala. Ia le na, le tātou o tā umapese na o vi I vaiala, le tongo, ma mo taa I le malolonga lea la tātou se nei iai.
fianga mai a fioanga na e tolu, lalo ni we, o le vi i o mota. Tapu o tota, o le vi i le na vaiala. Ia, fa pe fo i le fo ula, o le vi i le na, o le tongo. Mana ia fo ti fa ngolongo mai ai, ia le, fa le vai maunga, ma le fa le tui sa mau. I vi i o tātou nu. Na tūsia lava e wha i di lava la tau i au toe au mai. E le kolisi o le i tu malo. O le whale Vaimaunga College. Ia, whatalo whatuai foi, ia ma whamanui atu. I ngā luenga ua taua lunga nei aso, wa ngā ngai foi Faiva le atu no. Whatalo whatuai foi i lunga le apio fōlinga. Le tātou Facebook page, ma le tātou YouTube channel, tufa le tātou pola kalambe, ina ia mawhaifo i o na māla mai. Ia, le tele o i lātou o lo o fia māla mahatini, i mea o lo tutupu i te tonu o le tātou watunu. O le manatu o tū lava leo o lo au maia i le taimile nei. O lo o whapea mai ai ia le sunga atu le epa. Po o ame o uma ia lo o tātou whaatalitali i ai toe tasi lava. Le mea o lo o whaatalitali nei i ai ia tu le epa ma le HRPP ma le lātou vaenga. Elfi ai ma le tamaito ina lea o whetū mai whea. Whe mai, o le unga o le whamsinonga, wa lātou iloa, o i e whale pui ai la auli, ma le tōtele o i lātou nei, ma sāwa vali loa e o i tanu malala. O te matua i o uofo i nei valo anga, ma nei moe ngā miti. Ia po le moe miti ngā foi. Ai se a lava. Why have you wished as a Christian brother to another brother that this will be the final outcome, that Tulepa and the HRPP and their supporters are waiting for, anticipatingly, and for sure that Lauli will be found guilty and be sent to prison in Tanumalala. Ja, le mela na te whai atuai. Au te whaamanatu pēr ia te oe le tala le tusi. Ma whaunga nei o lo o whai pēr, lava pēr. Ai, tātou wo o atu i ai. Ele o le mea le nā. O na ala ia lea. O na toe sui fo i la ia lea o leisi fati ma leisi pese. Ai le o e whai ni suinga ia i lātou lava. Ma lātou whaala puputonga ai mwise o le tūlai mai o le te o tangata i le hero pipi ma mea ia o lo whai. Awa, a whai nei le whono lea o lo ua talo ai e o atu i petesa. O le aunga a toa lava le mea lea. Sila iai. Ua wha malu mai wha manuianga le malo e fofola lo na whala. Ma fofola o na ao i ona tangata ma le tunu o le a whaatau nuu. Ia le anawa tau ma moli atu se wha manuianga. Wa lewa no tau whtangisi mai ai. Lea whaatu a 5 masina. O le whainga malo. A o lea o le au tau wō. E whaolo a tau au tau loto ma au tau anganga. E ni tangata e le o tau tū malo. Ina i au tau whiitai. Awa, o le isi mea o le au tau tofo ne iai. E whapea tu nei tu lepa. Ia, a whaitou te alo lofa mai i a te au. Ma le tau mawhainga le tātou hero pipi. Ma tātou i tū malo e sifuru ma le wha. Mālie mai. Tu sa lava pē tau te mātitiva. Tātou mātitiva whaatasi whaafasanga i. Ai auane i o tau talia ina le whaamaruianga. Ale malo lea ua fola mai. Se wawa aila iai. The opportunity for you to be blessed and your families is in jeopardy now. Why?
Nā le mea la mai ele tangata e tō tasi, mana i tama i tangata. E tāo fia mo punitia ai au wala o whaamnianga mo o tau. O loa no tau tāli ngā, ma whaaunga ngase i se whaamnianga. E mo mori bai e le malo, ma le fionga i le li i pāle mia filifilia. Why? Nā le mea o tau le mawhawhai, o tau o tangata kirisiano. O le o tau i loa, o tau le malo. Ua whaafia o na whaia ina. Whaia ina mua le whainga pānota lau tele o le rua whenua sfultasi. Whaia ina i whainga pānota la iti e tolu na so mai ai. Lea o toi whaia ina. Le hero pipi matu le epa. I le lua hafe lua sfulu ma le lima. Ma le pālota whaana tinati na whaia nei, the snap election. La leisi mea tau te whaatali tali ai. Tali le manuia mai le malo. Tali le whaamnianga mai le malo. Mo outou, ma outou whanau, ma o tātou a inga uma. Lua, o le nae toe salani atu, whaamnianga lona lua. O le pasene, o le nupi wha, ma tufa tufanga o le a whai ai, a o lei maea, le masina o Februari, o le tausanga nei lava. Lea, o sa atu. Ioe, o sa atu whaamdianga. Ola ia le tufi tau whao, le manai, le whaamdianga a le atunuu, ma le whainga malo. Na paule la o lau, tau le mau atu, pea whai o fia malama pea, le mamalu o le atunu, ai meise i la tau o lo na nau, malalango le la tau whaatu tuanga, ia ma le la tau lango i le laitu. Awa e le aise a inga wha valea, tulau le whaafonga le atunu, mani whaulu lungo ni a inga. La tau te talia ina se whautuanga wha penei. A maua mai tupeia, awane i o tōtalia ina tupeia. Ioi, e lea o se mea le lei, mo oe ma lou a inga. Tu ule nā mea, whalongo i le whaamdianga a le malo, ua fola ina mo i tātou uma, ma outou uma. Ia le nā, tā ua le nā, awai ne i toe, iai se me vevesi ai ia lo mawhau. Tā pena le lei lo wanganga, tā pena le lei me uma, whai me fia pe o na sao no iai ia, ngā lulu e fia. Ua, whaalawi loa e le fionga le li i pārimia le tūlanga pangati o lo iai ia, le tūlanga o le whaititia. O le whainu mera o tātou whaia onga i te tonu o a onga uma o le tunu. Wa tofu sia uma e ai tu malo, manu uma fio anga, ma whale a onga te tele. Tele tupe ua aluai. Tele le tamau a inga o le taimi, ai maise fo i le tūlanga. Na whaatino ai ia fuafuanga. Ai o le mea e le i tā pena iai, o le ano fale, o i la tau e whaata ngata ina, ma whaatotonga ina, le ano fale o le mauta lea. O ai, ta ape le whainu mera, o tūpulanga te le vau, o ta maiti, e o lava amata mai whanau la iti, se ia o ili tūpulanga mātutua. O le ale mea ua tūlai mai, ua solo le whalute ile tūlanga, ua sola ai foi, ma le a onga whaiwhi au sa whaia, ile teimi pānga noa o le tū ua mai o a onga ia le whaiwhi au, sa whi so soni foi ai le whale tua o le whawhengainga. Ua maua tuai foi ma le tātou ngangana. Ua le ai foi ma se control, i le whaonga ina, o le teknolosi nei vai tau, ai maise la foi, ia le tūlanga o le whaonga ina o telefoni whi awe ai.
i le teimi o a o onga. Ma ua manatu ai le fionga le li panemia. E fesota i manisi o atunu o tātou te whaipaanga. Ina ia au maia ni whaiaonga. Peitai. O le whaalawe lawe ma le whawhita uli fo i lea o lo whea ngai maisi fo i atunu o tātou te whaipaanga. O le lava o lātou fo i whaiaonga. Ai le ngata lai lea. O lea ua uma fo i na watu la utu o lalo i le fionga le li panemia. Ai mai se fo i le minsta o le matanga luenga wa onga. Toi liu le tō whā, ma toi sa saa le whao. Le wha tō whala inga ina ia mawhai ai. O na whao ngā mai le telo whai a onga, ali i mata mai tai. Lea na retire wha tope tope le 5.5 i le 6 tausanga. O le sitanga o tausanga retire ai le teimi le nei anga i le 6.5 ua tala whea ngai. E iai i la tau wa semi-retired teachers. Nisi foi. Ua sui a la tau ngā ruenga. Ua malanga mai fafo i ngā ruenga whawai taimi. O le se au wala ma se tūlanga i mwhai e o na tātou toe. Revive. Ma toe whaola ola. Le tūlanga ole na nau o tūpulanga telavau. Ia a oa uina le to mai whaapitoa e a vea ai oni whai a onga mō le atunu. Umana nofo i tutonu o le atunu. O le ala lea. O la utu ua lalo. Ina ia iai se por kalame whaapitoa. E le ngata i skolsipi a oa uina whaatatau ai i le ngā ruenga whaawhai a onga. Ai ia mauti no foi. Ia le lei se isi tanga. Ma se fautuanga e tu i nātu le Comissio Renomination. The Commission of Remuneration of Packages for Salaries, Wages and Allowances for the new teachers and even the old semi-retired teachers. Ta wai, ona toe whao ngā i lātou ni aseta, ma tilo ma tanga i le sitanga o tutongi. Working conditions, allowances. Ioi, nai benefiti nā. Incentives, e fe so ni ai. Ina ia toe tā ina ma whaatou sina mai la ngona. O le tupulanga telavau lea. O amata na 40 mai. Ina ia o uina le mata upu e vea ai. O se tangata ngā waa e a vea o se whaia onga. Whamalulu atu. Sa iai le whamoe moe o le so e mafuta mai ai ia le tuafine ia lilo mai awa maina vai. Mo se oto tonga ia mani whai unga foi o ni tala sa tātou tuli loa ina. Ia, e le toi pōse ni lo i le whaafonga le atunu. Le maliu whaafosei o le tua whawhine. Ia, po le tamaitai fo i a papali i sia whigau. Le toi tau whailo le whangatia to mai maanga waa o le nei fo i tamaitai. Peitai. Sa tau fia mai i le tausanga e lua afe lua sifurma le whaa. Ona ni tua inga mamoli anga whaasanga i a te ia. O le whasio tangata pa i valea, whasio tangata wha muimoina, wha ngaina o ni a upenga, e wha au oi ni manua, ma le oti. I seisi fo i tamaitai. O le alo fo i o le tātou atunu. O se tamaitai professor fo mai fo i. Professor Dr. Caroline Sinavaiana Gabbard. Ia, o le na ua tō malama ma i loa le leile mea na tupu. Ai tātou te le mauti noa. Pēna whape i o le tupu. Na mafua ai o na loka matau fia le tamaitai tustala fatu solo. O papali i sia figal. Na paulu mea le tātou te loa i ai. Ia, na maua ua maliu i tutonu. O lona potu tau fia i le to ese tanu malala. Ia, tātou turi mata ia,
Awa ele whapea la ua maliu whafosei le tamaitai o papali. Ona tau fi ai lea o isi vaenga o le whaamasinonga le nei. E o ngā lawanga ia mea tutu al mea leo mai nei. Mai tō tele tangata o lo o a fia ma masalomia i nei vaenga. Le alalea, ele mwhai o na ta oto ai pānga. Ele lo tea sa i o ina tau i lona tau alunga. Le sua ino ma ta apul nei. O tō tele tangata o maliliu. Maliliu ma le tātou le mautonu po ai e tua ina i nei mea. First of all, the death in the hit and run of the young man from Samoa National University. O le uso lea ua tātou i loa uma, le li talavau i atu au malatino, whasawal. Ona maliu lea, o le tamaitai, tustala, fatusolo foi, Professor Caroline Gabbard. Ona laumanu ia la ia lea. O le alii malu o le malo o le mamea peni amina. Sa iai whaila oma o le sua ina o le mata upulu nei. Ai na whape i. Ona tangata vale ina le nei ali malu sinia o le malo. Ai le ai se tala, le ai se suenga. O le ale me o le tangata leo pokati. O whea o whai i ai le suenga o lona whaamisidonga ma le tangata valeina o le li malu sinia o le malo. Ia le mamea peni amina. Wa lau manu ia le tele o mata opu i os fa inga leo leo. A wā lava le aisa. E a whape fo i tūlanga, whaasoli tūla whono o au penga e au maia i tonu o le atenu. Tele fo i li poti o lo lau manu ia ai. Le onga o manua to atu ngā ile mua ulu. O le li i malu o le malo i le mamea Benjamina. City. How was he shot directly in the forehead between the eyes? How close was the shooter to the position of this policeman? Where were the others? Ai nisi sa lato malanga fatasi le raid lea. Ai se ana le fai ai se fuafuanga. Ina ia wha au penga ina leo nei. Awa, o leo o mua uma fo i leo lo sista ngata. I le pangu tā le suafa e pokati leo e pu e mai. E iai se telefoni a se tangata na wala au le taimi lea. A o ai le tangata na wala au. A o lea le taimi a o fea o iei le nā telefoni. Lea la o lo laumanu ia a tō le tele o whaa le tonu o suenga sa iai. Ma lepe le maota, ma le potu sa tuu ai, evidence, physical evidence, o a upenga na whaa o ngai le taimi na maliu ai si vai ana a Cabot. Feo iai ia nā wha maumaunga. Feo iai mea whaitino ia. A o ai, e ona ia le matawha ioi, o le teu wha le lei o mea neisi i o le teimi e tō lau lau, ai ma wala au mori anga o tangata ma au mai i luma physical evidence nei. Feo o whai iai. Na wha whena te lepe ma ave ese
Somebody knows something somewhere. And if you're going to connect these dots to all these mysterious deaths and problems that are arising from these raids, who's contacting who? Who's in communication with who? Oi le whaia whesota inga nei. Mai I leo o leo, o lo iai le marusi anga. E tā pena ai se o sa whainga leo. Ai na whaafewhea na whaia le wheutanga inga, male whesota inga le ua mua. I loa e tangata o le a o atu leo sa whainga. I le taimi male I tu aso. Ina ia lava tā pena. Na whaafewhea o na whaia lea vaenga. Lua o vaenga e tā ua tele lo mawhawhau. Awa so stangata na te whaia le mea lea as an informant for the public or for those that sell and push ice, cocaine, meth, marijuana or whatsoever. And the question remains, how do we protect our own policemen from the hands of these murderous suspects? Te leia o le ngaonga sam, o le tūlanga, o le au o iai mau tal tonu awa lava nei wha mamuluina le mata upule nei. Mysterious deaths. Le awa tai pei lava o le whamsinonga fole leo Donald Trump ma le tangata ingoia Jeffrey Epstein. Tangata sa ia tutongi, tamai tai ma fe pasi ai ma fe mori tai e whai ai le solitu la fono o le prostitution. Po feusua inga fa solitu la fono, sex trafficking. Ai mua oti le tangata lea o Jeffrey Epstein, ai le io o le aso e tō lau ai lona whaamsinonga mamorianga. Le whalasu e po ai lena iei tonu le sela lea ma whasi o tia ai le tangata o le whatalitali e tau le molia. Mamoli mau e tō tele. E o mai lātou te whātino moni mau I lumo le whaamsinonga. Tele mea ua whaatamala ma whaale tonu o na whaatino. Lea tātou o e tāle pese lea. Whaamanuia atua I a te utau. Ia mai se foi o tātou telefou I vai whanua. Ia po whea le mea ua hangi I ai le matangi ma le savili ia matala turi loa o le whaale tonu o le talo o le tau I New Zealand e I Maukilani. In this update, the Prime Minister says a strong recovery from last week's weather extremes is a priority, with an initial $1.2 million going to Merrill relief funds. About 500 people have been displaced across the North Island, 9 left dead and 1 still missing. $1 million is going to reimburse marae that stepped up to help. Chris Pink's taking on a new Associate Emergency Management and Recovery Minister role, and will get advice for Cabinet on an inquiry into the Mount Maunganui landslide. Chris Luxon says it's too early to say how much more funding will go into the recovery, with continued regional states of emergency. Suffice to say, I wanted to reassure you that there is funding aside, there is plenty of money here to actually do the job that we need to do to stand with these communities. Te Pāti Māori co-leader Rawiri Waititi says Chris Luxon doesn't understand how much support marae provide. Those marae are having to respond all the time, but they're responding on the smell of an oily rag. The promise of $1 million to go to marae across the country is not enough. A geotechnical engineer says even with advice, it's tricky for councils to make calls on landslide risk. Careful recovery efforts continue to find 6 people buried in the unstable land at the Mount Maunganui campground.
RNZ reports Tauranga City Council was advised 2 decades ago building shouldn't be allowed in potential slip run-out zones without special protections. It's unclear how that would apply to the campground. David Buxton says many will be wishing they'd made different decisions, but they weren't easy or obvious. Technical engineers are not magicians. We don't predict the future. We don't know exactly what's going to happen. We can just gather as best information we can have and make the best decision we can. And a mixed reception to NZ Post's announcement it's closing 142 in-store sites this year. News Talk ZB callers say they're not fans of the change. What are people going to do who can't do anything online or can be difficult? I don't do online at all. I hate it. I think that the post offices are more than just a service. They're actually a community hub. I don't know where to start, really. That makes me really cross. That's news. In sport, the All Blacks head coach vacancy came too late for Vern Cotter's consideration. The Blues head coach will switch to the Queensland Reds in 2027. He says he was too far down that track to be available. Warriors coach Andrew Webster is not a fan of changing the NRL rulebook. He's against a proposal allowing teams to choose to receive the ball after conceding a try. I think they're trying to stop that big momentum where someone can score 3 tries in a row. But if you're conceding those, you're probably not good enough to begin with. It's one of the most frustrating things as a coach and a player to be conceding off a kick-off. So if you get scored against, the good teams make sure they stop the bleeding right there and then. And that is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Introducing Chirocco. Follow Fitali Mafangata So in high pupunya Tausa so mapusana Le se lova ino mautangata Faamasino na omeanea Olo'olanga Leonga umatangbi Na uwagaleleia Aua o mai whaingata Ua toe whaasangata umagi Anuia oe Ua sa'ala walanga Ai tu ue pe usi usoi Awa e te whaamasino na Matuola na filemu Ele ahi masesi etolo masa Ele sila fanga a Yesu Afai ua e mama Ina mua itongi o sauma Tuola tusi lima Oh no, pape musemea. Tu salava po sawo e mamae. O pe oe o sei a uata atia I malai. Fa'atu sa oe I se laula au pula Manatu sa usili male fa'a maua lulunga Ai amana o mia oe I mea manana oai Te ua badele ata Tu si I oe masapai A ia e manatua Ia teo I o hulangona O ta ua e au I le tawon Au I le whangata Anuia oe Ua sa'ala walanga Ai tu ue pe usi usoi Awa e te
te wha amasinoi na o matu langa file mu e ai masesi e tonu masa ile sila fanga a Yesu afai ua e mama ina mua i tongi o sauma tu'ula tusi lima tu'ula o noi pape mu se mea si omi o langa o kako iai se o pu i le vai ai le ngofo ale kangaka ma fau pe whapea mai si le lan whakakia o kako lava o fia wa ai eu whasala launga maunau ku i ma fia people talk crap about us why they think that I innocent no crime but no one knows you kill many souls but listen why if you are froze I'm stone I know you oh yeah sa'ala walanga I tu'u'y pero si usoy awa at safa amasinoi na umatu'olang a file mo Ilahi masisi ito masa Ili sila fanga ay Yesu Afay ua e mama Inamua itong iyo sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o'ono'y pape mo semea Ano ya oe Sa alawang nga Ay tu'u'y pero si usoy Awa at safa amasinoy Na Umatu'olang a file mo Ilahi masisi ito masa Ili sila fanga ay Yesu Afay ua e mama Inamua itong iyo sauma Tu'ula tusi lima Tu'ula o'ono'y pape mo semea Tu'ula tusi lima Tu'ula o'ono'y pape mo semea Tu'ula tusi lima Samoa, si o bua tu no pele, va tai tai di malo, ma le rota tele. Eleito de papa tua, ai o no ver moa, atu no tele so ete. Le
Ia le nao whawhiwhianga sui whiwhiloi o le badava o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva i le nei fo i aua uli ia ma le whiawhi o le asolua ia momori e tuai le whaaftai ia maise o mwhai o nau inatu le nei pola kalambe i a te oe ma le whiawhi tele le company o le soifua maloloina Pacific Specialist Healthcare Hospitals in Nandi and Suva. Ile malo fiti wele mamau le me o mai ia mauta ngase whapitoa nei mota o tonga whapitoa le fatu male ngase o le kanesa o mai asu e mai le atau sa vea i nei momoli atu waile la atu sa vali ia ma sponsor le tatou polokalame ma whatu peina moli atu waile nganga whaftai ele ali fatonu Parvish Kumar ia mai se fo i leisi ta mali o le tātou o tanu o loo fito i tonu ma loto i ai i le nei fo i a tinae o le soifua maloloina a tonu i ai se tae au o le a whaamri na i Samoa i le ngase o tautonga whaapitoa o le fatu whapea fo i ia le tautonga whaapitoa ngase o le kanesa Pacific Specialist Healthcare proudly brought to you ia le tātou polokalame le nei. O le Gagaifo o Faiva. E se teimi, whaafonga fo i le atunu o le numera, ia le nau o tō se sila ia i lunga o le tātou screen, ia, e whaataata tua i lava whapena le tele o whaamrianga o loo sa saa mai mo i tātou le anga i lumanai. A whano tanu vasa watching you from Salt Lake City, Utah. Ia, whapea fo i ia Malia Lata, a whelei, o i whamai o leo so o Xi Jinping, ia, ia papa stui. Le tina ia o Feira, utuone, mai nai le pitanu o Tara, whatalo whatina, ma lo le soifo manuia ia te oe, ia, whapea fo i nai Tennessee, o loo whafonga mai lesi fo i tina ta wala fo ina, ia lana whasoa. Le sunga ia whata korseta, ia wawai atu whai mai, e whai asi la popo o ngā bulldogs la ua ave i whafoe. Ua whai si vela o lea sole nei. Agustino, ta alofa lava manura soifo mria, whapea fhoi ia le sunga ia a whano tanwasa. Alo le soifo mria whaftai le mafuta mai. Tawa e toto titi Malta, alo le soifo mria, o Luisa, talofa Luisa. Go Seahawks, i alo ring, oiringa ka aloma Seahawk. Se o wawai atu po oi le a fo i ta aloma Seahawk. Singifili toilei utalofa lava, watching you from Aberdeen, Washington in the United States. Tile a le maumea lai tutupu le malo Amerika. Ia, malo a fia i le to ina Donald Trump, a maise, o le conferenisi o lo whaia nei Davos, Switzerland, i le, o le forum lea, mo po le conferenisi a teitai o malo umo le langi. Ai maise le tulangi lea, mo le tamao a inga o atunu uma. Whatalo fatu, mailata, malo soifua mwia, After foi sene foi mono talo fatu lo fionga leo pepe ia sene centenary fa pe foi ia lo fionga le ngaftasi foi mono po lo sunga tu sa mau fata si alenga male ainga li le no falo e mise o pepe u la vale ka koinga kwa o vale u la vale pinge o pepe kinge pinge u la vale pipi kam ia valo le on sai Le to fai a au mua ave ma le fletua ia au auna ma le ainga lii, whatalo fatu ma lole soifo mria, whaftai foi i le mafuta mai. Ta maa ma tina matutua uma e le tau tau whailo o tau swafa o tau malmalam. La tau uma foi e masani o na whasoa ma whiloa ai ma le a tau sa vea i lea taimi ma lea taimi. Aso luas ful ma le lua o le masina o Februari lea la tātou tūla la tātou nei i ai.
Whabawane lau kalena o le aso luas fulmane lua. E pa ule na i le aso sa mai. O le ua tuitua ia le tātou sauninga a talo sanga o whainga talo sanga momoli i lumo le tua ina i alo whangia le sāwalinga fo i Samoa i le nei tau sanga o lo o lala mapapa au i Aukilani New Zealand ma so se Samoa i Aukilani ia whape fo i Aotearoa atoa o le whamoemoele na ia o le awhatino i le asa i le tau le tu lai wha i le fiafa maulo kalena io e mao i nā fo i o le ai whaafonga ai i le tūlanga o iai whesuia inga o te tai ia po i la tau fo i o le a tofi i ai i le tātou whono fautua a Samoa wa whaatūlanga mai ai e le komiti e sfulma le tolu o le tātou whono fautua ia ma o le a whaalawi loa ai i le tātou lotu talo le nā ia suafa o te malii, whailaunga o whale tua matausi, o le a lātou tau ave mo leisi tolu tau sanga, ia tofinga, o le whono fautua a Samoa. Ia, e la lango atu ai, i le tāwha tolu e pei o na ta oto ai, ia lea foi maftanga, o le ofisa o le fionga le konsula o ao le tātou malo Samoa, a whemata, ia, palu salue fa po le lua po le fiong fo le swafa ya le malu po le fiong le totoli ia to filau ia fa pe fo i lona au va le fono a te tai o e kalesia Samoa i au kilani nei ia fa pe fo i ia le fono fo tua a Samoa ta ua la le tatou felo i na aso ia ma fa mnuia ma fa pa ia i fo i to finga fo o ai lava la ta bali i ma fa le tua matausi o le ato tofi ia i le fono fautua a Samoa. Ia, o i tātou ne nā. Ia, mai o te tonu ai foi. Ia, o le a whai e foi se tala muri awa o le a whase tuangalu le a tau sa vea ma le teita ingo le fono mo le telo tau sanga o tuna iatu se i a fio mai le mamalu o Samoa i nisi foi te malii ma nisi foi whale o polu o whale tua matausi. Se i tongi se maa ma velo se aso ma whai fo i so lātou sao i matau. Ia, a wāle te ina o le fono fautua mamalu a Samoa mo le anga i atu i le lumanai. Sia tongi ola, tāle whalava balole soi fōmiria, tufa le tātou porkalame. Samoan Betty, okay. Vai matongo fiel porkalame le atou savea from Long Beach, California. Ia, le lei, fatalo fatu i lau fionga moe whanua, tupai Macheta Samt, ia whapea fo i lau li, le fionga e ta whea mali i po le telenga fo i le tama, le ainga le tai, le waa, Larry Samt, a lo whaftai i le whaaloalo maulunga le aso nafi, tātou te tau mawai ai ma le usapele, le sunga i le whatonu, o le pole kalame mo le ala leo, longo pui ali i ai Samoa i atunu i fafo e maise le malo tele o Amerika le siu fongo le tae au fau ia whapea fo i le lupe whalele i Long Beach, California via tele le whainga malanga ia pe a toe te liu o Thalari Malu whamaikai maanga i alo se i le ataua e ke fi whai se i lo se i o Mase Fenika talo flava malo so familia talo fatu ya wake up hello wake up ya lena le te fai atu ai mo le fa fonga tapu mai le tunu ya o lo lava tel tunu ngai le tulanga lo yai wale to tele o to leo lo ko meni mai le to fine lo pa mani tal flava malo le so informuia fa taile ma futa mai ya fa maduia to fo ile tua ile mai ai o nga wenga le fia fe mai le tala le sunga ya fata fe mai total population as per last census 215,000 and proposed back to school stimulus package of 32,350,000
is a marked support for the country and needing assistance. FAST is moving ahead, and others trying to catch up. Malo whaftai i tele lava ia whamurianga o le a sa mai. Pe a whai tātou te ono sai maloto te tele, mawatu le tātou lango i le malo i mea le leiai. A whai fo i tātou te fia whautua ina matu i nātu, ia se tu o lalo i le fionga le li pāle mia, malana whai ngā malo, e te ilo ole au ale whai ai. Nena, e whaia i le awa tuli ma le awa whata, ma le ngangana tā ua e atangia ai, le awa ma le whaaloalo, i o tātou te tai. Ai le whapea tātou te le o tū malo, ai tau solo mua ia i tātou. Lele ai o se pule ma se paua ma se malo si ango iai. Ai tātou te whaatonu atu le malo i me whai. O pei o tātou le tū malo, ai whaatonu la uli ma le vaenga. Ile me tātou te mana o ai. Le la o whai atu. Ele ai e le whapea ngā le whaingo se kako menti i wolo. Vea koe wha mai la uli. Oh, no. No, sorry, wefa. Wasui whainga whawai. Wa tūlai mai le malo fau, wa sui whainga whawai. Ia ono sai ei leo lo loto tu le epa mai lato uma o le matua whiita. Ia, o le mea le tā ua tele o te mana o tau te mala malama le, ai mai se o tau ia, de lai tu vai e lo to sfuma to wha, o sui whai pule. Ia manino ma mala malama le mata le vai. You had every chance and every opportunity in the past, during the election, to come up with something to counter the project of $1 million. Ja, ele mwhainto whai. O tala lei Milford for mai. Lea tau Seville watching you from Falelatai talo whai. You can actually tune into FM 106.1 from Falelatai and anywhere else in Samoa and still hear me simultaneously at the same time. O le whaatino atuai i le tātou porkalame le nei. Tawalunga atu leo se banatu e tu sai ma le whaamsinonga o tātou tālia nei. I le wā o le whaipule, ma le sui pālemia, o ia foi o le minsta o ngā luenga titele le malo to e lupe po mulinuku on semo. Ia, ma le ftelenga e atu i loma. Lance Lameko. Ia, whapea i foi ma le ofisa o le komsina o whainga panota wa manatua. Wa popoto la wali i e o itua le vaenga tu le epa. Toso e se le lato mata upu awane i toia afia i. E ai ma le ftelenga ia namula ulusami. Whapea foi le lato whaile utusi. E le towhai a le ala limongi. Aisea. E loa le leile taunu unga o mea e o iai. A afia tuai le tofi o le whaipule o le tu marau whasale anga numero mumua. Whapena foi ma le tofinga o le i tu malo whaleata le tolu. Ia. Se o taia o tātou toe talanola ia le i tofinga foi o te fono o fono whawai. A o le fitu se lau wafe tā la lea ua whasoa tu nei. E le tai 5 miliona. A tai 5 tasi i tu malo te tasi. O le 12 miliona lua se lau 5 wafe tā la. O fono whawai. O le a latou whasoa ina. I tangata nu umalawa o le latou i tu malo. Manu uta i tasi uma. O lea i tu malo, ma lea i tu malo. O le titalo le i atou o sevea. Ina i anga lofangia. A lofangia. Whaia le mea mi o tonu. Whaia le whasoa. Sele lima le lei. O nai loa ai lea. O le tāua tele o la autou whasoa ma le whamaoni. Jeremia and Pito Ioane.
Whaatalo whatu, mai i ne iafu i le motele i salawhai, a loli le soifo manuia, whaaftaifo i le mafuta mai i le aunanga ma le tautua. Ole, i lo u talitonunga i le whaamsinonga lea. Ewi nei ei le jurisdictions ma le malosi anga o whaamasino lātou te whai ai le whai unga ma le whai ua wawa i atu. E ai presidents po ni unga o ni whaamsinonga sa whai mua e a whi ai. Ia moli mau e lei na ona moli mau o ni mea na whaalongo i ai. Ai lo u talitonunga. E te tau na whai le mea mi o tonu le tūlanga lea. Ina ia e le mawhai o na tali mai sa affidavit tustusia. Awa au o ina cross-examine pe tula i atu sa defense lawyer e fasilingia le moli maulea. Isi mata upo e leo tustusia i tono moli maulea. E le mawhai o na tali mai. O le tā ua le nā. Ia. O le malamalama i ai le whai unga le mai. O te whai atu lava uia. Mawhana lo loto. Eui ina talitonu le lai tu i le mea. Whape le manuia le whamsinonga. O le fairness o le whamsinonga ne tau na whai. Tā tia le mata upu. Le li whai pule po le sui pārmia. Whape fo i le tofa ia tuiloma la meko. Ina ia nofo fi le mu le tu malo mga lue fatas. Ele whaia, ele whamsinonga se mea, e vevesi ai le tu malo. E talie mai iai tu le epa malana vaenga whai. Ua malepe, mamasofa le tu malo ma le nofo leo tangata. Ia, lo whamai le atua vai lua tusa so tātou manuia i le nei a fiafi. O i lato fo i lungo le ala tele, fau watu mo a inga, mauta malawa, anga le tua, ma whape nā fo i ona whatu teia le whainga malanga ina ia tau nu umale manuia. Io e. Awane i a whea se tua le ala, ma ia mau lau on sai, mau malo fusi pao. Ia on sai. Io e. O le tūlanga le nā. Tu uawa noa fo i istangata. Ai le lo walwa ku yangi rauri ma i lisi lele ma a. Ma tupu ele pisa ma wangi loa whaifusu anga i fafu. A le la poloka a kole a wala. Ia, le nāla ia. Ai o le whamai ia mata whalaniko. Sa vea. Au te whaifua i ai mai mau i fua le tātou waalele. Ai o ai pēr ia tangata lotu lenga ia. Awa, o leu te whatu nei a mase whenika. O lau li i uba ia e whai le lima se lau lea ma mea ula ia i lātou. Mana tua fwoi. O le ngutu a lea ma le lima leo se vea sa tusi ai ma le nganga wha mau lalo. Tusa o le mātou a Feilo inga manisio o whaisi feo lolo a lātou seleni. Na mātou tala doa i lava lea. Ea, ma mātou whasoa i loa. O lea whai ole tusi e le tātou palemia i le fionga le sa whapito ma le minsta. Ia olo, whapea foi ia lea tinu u Wayne Fong. Ia ma le fionga i le lauli le mali e toa. Ua le tangi mai le malo i tangata Samoa ma se fsoswani. Ai ua ofo i nātu e Samoa, le lātou fesoswani e tauala atu i le whaipaanga. Public-private partnerships and a joint venture with the government of Samoa, including the national carrier Samoa Airways. There la. Ua whetūnai e le fionga le li paramia ma i lātou ata mamai o le tamau a inga. Whapea fo i whiutanga inga. I mea nei tau wa lele savili la upasese. Wa lātou i loa ai, e tā ua tele le mea na utusi atu ai, ele o se vi inga la o le atou savea. A o le vi inga o le atua, i mawhau whaunga sa au mai.
e tu o lalo atu ai i o tātou te tai ma le whainga malo fong. Ua mana na o Samoa e fia sosani atu. O le model fo i lea leo sila ia i le fionga le li palemia ma le te tai o le atunu. E le toi whaia tō tasi e le malo, ma si i tō tasi se avenga. O le tau songa leo le tātou avenga. Le malo, tangata lau tele o le atunu. Whapea foi, le e kale sia malana pito la au. Ma tangata uma. Ia, whamangalo se leo le au auna. Whamri atu le tumaitai o Timu, Walks and More. Thank you for lovely and kind comments. Ia, whapea foi, o tau malawa i lunga le tātou Facebook page. Ia, ma le tātou YouTube channel. Share our program, comment, and keep on sharing and even subscribing to Gagaifo le Faiva and Tano Ava and all our other programs from the morning, 7 days a week. Whaftai tuai, ele Pacific Specialist Healthcare Hospitals in 2 towns of Fiji, one in Nandi and the other one in Suva. Ria tele ndei e fiafi, tātou wheilua i le o ngā tutonu ngā le mua le aso a tai au le nei mai aso, teimi lava masani, tāle i tū lai lua, tātou si pāwha le lei loa. Tamam tina matua, alofa te lea tu mo o tau i maonta malawa, ia le ngā te lea. Ia, o a sunga i whawhengainga, ma le au whainga luenga tutofi, ma nuia tele au tō Faiva pa ia, ia, ai mai se fōi, o whanono ngā manu ia manuia Samoa. Nā tātou o e tāle peselea. Sauia se tū mai alo lima. Tau me sina band mai le kolisi o vai maunga. Tātou te tau mā vai ai i le nei fōi awa uli o le asolua. Ria tele malolonga tali ngā sua e mai se fōi o si ngā taulanga. Ia. Ala whai Samoa, e whanunga le lei, whapea fōi ia le langi e mama i le asoa tai au. Le atou se vea le nei o talana winga i o tātou tangata le nei mai aso. E mesi Samoa lo whafunga mai i lunga o le FM 106.1 FM i Samoa. Ia tele. And those are the stories of our people today. So forth.